Idodane para pamirsa sanai kusumayang titiang. Pinake pangastung atur arsa pangastung karan titiang. Oh, mawi kena mastu nama sidem. Atur puspanjalen di tiang. Pinako penglantur semah. Di tiang sareng sami saking paguyo bendera magong lawas. Angayu bagi atur di tiang. Sida di tiang atur nayah. Merupa sesolahan magong. Sakewanteng. Sedurung di tiang lantur sosolan puniki. Lugrayang di tiang nunas gang rena pangampuru. Duane jantan tunelure munyuk lungsur atau di tiang atur sosolan puniki. Pamakas sehananin maka kirangipun ledang arse para pemiarsa sarang sami ngampuraya. Pamirsa sareng sami sanai kusumayang titiang. Umuing carita sanai praya katur ing rada semangking. Boyo nentang kios. Wantah mamurde. Sanang tua.
Sanan tua. Sanan tua. Pengerap dan kali semak semado. Mertemu temah nuwisir. Sugla suci senengguh cemer. Bahisa ngemasin lampu. Pamirsa senik sumayang titiang. Lampah titiang tan penah hamanda anarong sase. Mangdoh sidang ngawe kulangonan. Duaning punika magang yukti pengabten titiang. Nunas porawarah majang ring sang sujana. Senai kebos peratnya ring sejeron dramaku. Lama kana wenten. Angge titiang sesuluh lantur pemargi titiang kabungkurungkas. Parodar sike sinamian. Kadi punika mudaning wakian titiang. Mugiri wastu melarapan paswe candi dasang yang udiwasu. Maka miwah betara-betari sinamian. Titiang sarang sami saking pagyo bedra magong lawas. Pekalih para semetuan sarang sami. Sida ngemangin kerakajangan. Dirgahayu, dirgayuse. Oh, santi, santi, santi. Di alaman Polda, wah kedonong di asrama. Saya bangga dengan Anda berbondong-bondong nonton drama. Duaning sampun kayun nonton drama, titiang doakan Ratu Sinarang Sami, kedis cangak mubulu somi, melipajang ke Balayu. Mogi kena sarang sami rah ajang lan rah ayu. Usul sane lanang rah ayu lan rah ajang. Yen layu kae pangkenjang. Ada menawi ratu ide danen di tiang suryan di tiang gusti di tiang tentata sering sikian di tiang. Udiang jelemon ide ada di lawas. Di tiang mawasde iwayan kulit asmara di putra Mahapraja di ningrat semiliki tidungli telolep. Pengeng ratu idedanen di tiang sarang sami ngayunin adan di tiang. Perkenalkan Bumeto di tiang kejunuk dong. Wih, dewa ratu tiang hati nih. Walau ngelah nyamu besik. Kewasan. Ya jia pelibol. Adeng terus. Nanu, kelihatan terus. Adeng terus. Adeng nyanyung kelihatan. Jida dican. Jinya dari can. Sing. Maksud ji. Jida dican.
Cang dah dici gitu kena cie. Sing Man, ji dari jang cang dah dici. sing Man, yang ci dah dicang, cang ada dici. ji pun dari jang Cang, aduh, terus ci kencang. ah tulis Engke, kiraga di desa Pegatepan nih asri gumi asri ijo alih dini di Pegatepan. Cek bersih kedas. nih beh masyarakat ini paham arti lingkungan hidup Peduli ke Peduli. lingkungan. sing ada nak banding ngendongan lulu ini Oh, di telabah itu, saya nggak ada lu. apa gue tas plastik Plastik, saya nggak ada. ah jang man tugas ken Pak Klian Taklian, menjalan di sisi tukare yang ada nak banding ngendongan lulu potret jang lapor jang potret. ah Yang kedas bumi, kedas desa Nirago, nyeng lah. artinya penyedang raga bersih di lingkungan tanpa mengotori desa lain. Gitu, weh. Luwung masih pembina sih. Maksud ini enak-enak raga ngenduh lulu Ah. dari tebenan nampak dong itu sing benar gitu. Desa lain nampak dah. Iya. Penyah desa naik aku. Dalam masih sing itu yo. Ini boleh campur masak dilarang buang sampah di kali. Oh, Ini uli puan kok biyen ada nak ngandung lulu kengken nih. hah? Ujang jang kakonen. Singnya gitu, mati aja. Ji pengajang. Campur ngaib spanduk dilarang buang sampah di kali. Oh, itu jinci. Bos tertibnya berjadi aja. Jadi jo, Uli gas puan ini bocor biyen ada nak ngandung lulu. lu jangan sing awang untuk itu pikir ada. Mandi. Bading dong deh. Nak pikir tuh, Adik itu, pikir tuh. oh, ini mas spanduk cang. Adilan sampah nih. Hah? Cipa lah kayak ini. Sing itu nak cang luwung, lian luwung kena cang masih. Si kan ngejangin dilarang buang sampah di kali. Ali ngabes tulisan sampahnya. Ya. Liwet deh. Nak ini unuke di tukang di samping tukang kan si ngejang. Dilarang buang sampah di kali. Begitu nak bebersih itu jang liu lantas yang nak teko mak medunangan kemo. Begitu? Cewek cowok itu beli pedang-pedangnya bedak pasang jahe kebesang nih sek kita dilarang buang di kali. Akhirnya saya tadi ngeroma Akhirnya ini. cang peduli kan lingkungan dong, sing tadi buang di sana. Oh, ini misi. Oh, Tuh bu, kue encang itu kue kang. Nah, dia bicara merusak lingkungan sih. Sing merusak lingkungan. Ah, Kan tuh deh. Be, nak kengken uno ki. Adi adik, len sepeng made. agatnya sudah di alih, Ale, lacurnya sudah di ban meliden beli. ading, adnang bangun malu nang made kengken Dan lah. sempat kena ya. Medagang tua marah dipegang. Jangan hubungnya mederek tua. Kalian alih pelanggannya yang beli tua selesai. Kalian alih yang beli tua, Ale dua, dia nuling di jagaden kuluk makerah di samping bumbuin banyak tembok kok yang tuanya. Lihat tua benang loh, kehujan. aduh, ade karuna, weh. Jak sebut medagang dua, jak beli yang kalau bersebut medagang dua. Nah beli nasi bila yang tua, Tidak saja medagang dua, jak terus amun tuh. menjani mendagang apa beli? Medagang bagian sayur, Sayur apa? sayur tuung, timun. Wih, ibu-ibu megara. Megang- Tawangut timun beli lusuh-lusuh,
gede-gede aeng megarang ibu atau ngalih timun cang Wah. Menjadi jadi sud ini nah beli dia matakon malu. engke Abdi beli kulit suun pedagang tua kengken. ini oke beli kan made urin neten kangin tuh beli urin ngirisin tuan made Tuh punya jaga dia berten kangin itu. begitu maru menit beli ke jagoe Oh. wih dewa tuh yen tapuan silah gede saja Yang bani ke capuan po. itu tapuan silah gede saja Oh. tuan beli Oh, pasti gancel. oh nyemak sangket Oh. sangket laibang Sing gancel beli. Pit di zaman man sesabukan lu gini. Among tuh galak kabuan sirai sing gancel beli. sing Adi sing adi. dia sing ngerti tapuan silah gede Oh. beli tuan beli lijak Oh. nyemak sangket Oh. sangket laibang beli sing angket tapuan sangket laibang beli Sakit. Oke, itu pe digalang-galang beli. nah sangket laibang beli sang udang beli kejar tapuan Adi tawan cang biasa nama tawan. Hah? wes omong cipal Tawan nama tawan kiki hinyo. Oh. Kiki hinyo ada pesan. terus sing pesan tapuan terus sing sama tapuan dinyuh itu omong sih Nah langsung ngeramak kabuannya. engke itu Jadi kengken bermakan nama lu. Ini cang lah kamera. Ini engke itu pedagang tua cek kerajaan bocor. jangan bocor Oh. makan bocor mati pedagang tua engke tuh Ajak modem keliang. Nak mentanglah dan kalin si sih. orang aja beli on bayu tuh kali pekan medektonan nak medang dengan adi juk Jadi kayak aku cuma nah, pedagang tua kerajaan bocor. jadi rupa iya Zaman tugas nih motek-motek nak ngendong-ngendong lulu cang Nah. motek. Ah, si apa guna Eh. itu engke kamera cang nih luar Ah. biasa. luang kamera aja Tetamian kak cang nih. do satu kan luang Ye, apa buktiin kamera ciluung dadong cang nih sebuah bawah gini potret cang. Ah. Para afdraknya renggah gini. Wah. dadong cie marok potret rengah gigi sing bisa ngeliat tau Coba cang senawa kayak kan hebat ini. Tuna aja mau pakaian ke pura, ya kek. Oh. Marok foto cang, afdrak cang, jak melalui ya. ay luang saat kamera cie Sehingga tukang foto ini dua kodak ini luang nih. Nih Kalau ada kini der awas-awasin. Nah buktian ya nih. Nah, Ci, jelas foto. yang mau foto Cing, cang lu nah Nah, yang cang kan mau foto kengke yo gopan cang Setengah badan foto beli. Ini Setengah badan. setengah badan Oh, Sing. kedunan. awak nih kan foto cang, muannya jelek soalnya. wes Nah. nah di pedur kan 1, 2, 3. wih pasti lo foto Wah, langsung nih, oh langsung jadi langsung jadi. Eken model tuh wih maklo proses yo Oh. Dan cara polaroid nih. Oh, kayaknya ada di sini. adik itu Soleh nih ya. nih tuh madan Nih, diproses 50 tahun yang lalu nih. Ci memang berasal dari kera. uli bojok Ali bojok, kemarin Ci dari manusia. do nyacat cang metakon genci ian ci nujun ngirisin dua di samping abing itu nepukin bojok ngapo bedil kekenang bojok Tema cang, jang tembak bentuk. sing ci nembak Kemudian bojoknya nembak ci kemudian ojok nih mbak. tingwang petakon cang ci nepukin bojok Oh, di sisi abingnya ngapo bedil bojoknya ngapo bedil jang ci nembak ada cang apa penting. Ya, potret. Potret cepol. Terus itu Eken. jelek kalau saya mau potret itu. Ini made lah kan Oh. foto. Nah, engke dihasilin foto made.
Masuk. Pasti lo. Engke hasilnya tuh mal. Iya. Tapi soleh tadi. Adi jenik. Aduh. Cak sing ngerti kan kamera jane kok bisa diproses 50 tahun yang lalu. Oh, aneh video. Waktu udah dibayi. Made jenik. Dibayi Biasanya itu mah. Oh, gane jenik kan misi tabiong tinggi. Oh. Jani pun tabiong lomo misi. Oke. Oh. Li. Engke. Langsung ngerambang bak potret malu ini, gue kena gaya apa nih? Nah, jadi Dia kali gaya. Tuh itu ngangkol. Jadi gini nah. Jadi yang terus mati aja li pedagang tua. Ekonomi semakin sulit. Oh, Jadi ci sakit ngelah ide kan. dia kali gaya. ke kota le gawe jane. Ku kodo. Kekutu kali gaya. Gak boleh kini. Kan. Dia ngawang-ngawang ngeraus di kota. Iragam muwit uling di penepi siring ini di desa Pegatepan, pang bisa bener ngeraos ane halus. Oh, munyi halus. Oh, pang ngawang sorsinya basa. Beli sing rambang munyi halus. Dah, ini bukan masalah. Dah, cuma soleh. Wih, nama kah? Kewah beli munyi halus, karmai kewah, kemo kewah. Maminan melajah malu. Oh, belajar. Nah, kadang gumin ini sing dia cara alun-alun, kalian beli asah gumin ini. Oke. Guminnya ada tegang, ada lebah, ada panggung, ada abing, ada bukit. Beli yang pelengan melajah mau bahasa halus sing kanti Dia melajah. asah ngeda patuangan memunyi ngajak anak. Beli mau bisa, cang mau bisa, pol. Dan nih sing Gas ya, kita gas ya. Yen Gas ya. ngaku wak bahasa halus di kota. mau bisa beli. Sekan, Sekan. yang batis apa halusnya? Batis cokor. Oh, kan Yang benar. yang bertekan batis. Waragan cokor. Nih, bayanin. Kalian halus nggak bahasa Ken halus. along ada. Kene po. Ibi waji dangin pangkung tuh. Ane dangin pangkung kan nyilih arit main ke pondok. Oh, ibi. Ah. Kan ya? Boleh silih arite anggo ngalesang gitu. Bok itu cicing cangkala. Oh, Ledangang, atuh dia haji. Anak kuluk di jangan kantun medue ukur. nih dong dayanin ber. Tuh, Mana kalian rawas sendiri tuh? Medue Kuluk ukur medue nak ukur. sering pisan asum di tiangnya Brahmantio. Boleh. Kati Nak kuluk. galak. Galak ya yang kuluk galak. Lah panak Nak lah panak. panak kan galak biasanya. Itu Ini biasa bisa menempatkan bahasa di Ikan Jawa ijo pleh cang tuh. Hijau pleh, liu pleh gitu. Takutnya pasakan pal. Jangan cample. Yan matur kena lingsir, pang bisa benar di jo. Atu punapi, atu arep, mau kolam dumun, kolam. Usik tadi awal. Jangan iba-iba aja orang cuma kolam udah setuju. Coba sorsi dia bahasa pang nawang. Iya nak cenek apa bahasa halusnya? Anak cenek, anak alik. Alik. Melalui Melancaran. iya nyonyo Susu. anak cenek melalui nyonyo Anak cenek. Anak alik melancaran susu. dijadi undok. Tuh. Anak alik tak cenek. Oh. Tak cenek anak alik. Oh. Melalui kan melancaran. Pelancaran. Nyunyu kan susu. Anak alik melancaran susu. Tuh. Tuh. Kadang benar Jadi- tuh, kadang benar. Sing Sik, jangan play. sing sembarangan sing nak kene itu. Biar bisa kita menempatkan kata-kata yang Bang ya, wimba bang contoh je pang nawang. Nik, yan umpama jang awang ngerawas di kota. Ketujuan ibu nih, ada nak keren melanjanin Perlu lah. orang aja. perlu bahasa halus nah. Karena bahasa halus tuh menyejukkan. Contohnya bangsa nih. Nah, apa mana ci cuma halu mah, cuma ci di lingkungan ci itu. Di keluarga cang. Nah, ini apa nak ci ya? Po, bapak po ngeleklek. Wih, panas pasang cang tau. Nah, apa ya gitu jadi po, bapak sampun ngajak Weh. mana yang lebih indah didengar oleh telinga ci ya? Ya, bapu sampun ngajeng lah. Tuh, Masa mana? bapu ngelek-lek. Kalau biasa lah kalau ngomong halus di lingkungan keluarga agen itu
sejuk dan ini keluarga. Oke, gitu. Oh, Nah, belikan majah deh. Pelajar lalu sejak betul mereka tua suun. Dagang solo. Oh, jadi ke kota. ke kota kayak apa nih pangsekan? Nah, di kota kan liu langganan tuaan. Oh, Itu kita sajikan genyek deh. Oh, genyek sambil minum megenyek. Genyekan. beli kulit ada pelanggaran, Hmm. pengecip tua, tiang ada tua nih, Wih, cocok. beli tukang potret nih. Potret. Si tukang potret. Videonya. Oh, cang ayo nang ajaran gitu. Latihan latihan pangkawang, jenis genye keken pasing plek ke di hotel lek artinya. Nah, beli ikut tengget. Ade nih. Sin asing bisau mau genyekan. Atuh, keken genye di pangluung. Dijepuin Beli mengalir joget sekali bulan dijepuin beli mengalir kulit kuning gading alis medon gintara nang kena beli itu paling kapening tadi doreng terorang doreng Yang ampun tuh, lan cuma tukang pengen belajar genye. Oh, Pelajar pas halus, pelajar mengenyekan. Banglah kok bisa. Sejak ampun tuh dengsap. Ira-ira karena mereka ke kota ngalih dewasa tunasan kan anak Ngalih kalau luang. Ben bidaan je luang waktu. Itu bekodong. sehingga itu Kan, dia lakukan perdagangan ada dewasa pang neperenan sumber ibang semua ribak. Lan, deh, lan. Cocok, lan. Sing lempas saji bukatur di bini kapiningan. Syarat kayang gelah menjadi lakar wirasa kelawan ibu. Lan ngalih tongos melah. Pangsi desumbekan gelah berrausan kelawan kerajaan ibu. Yang dia mau rasa bakten di bini kapiningan. Seeling gelah, oleh gelah meragalek kanti gelah dhuwur bukejana. Bibi setata sakya ada diajang gelah. Ngiringang sapemargan gelah,
Kita masih pemargani dan akeling siripun telah. Kita masih linggih hidup beri aku. Pengide gelah. Pangsi dekayang kawakas pipidimu miringan gelah di puri. Gelah subodwo. Lak pria bibi. Kija lakar bibi ngiringan gelah melancaran. Medala jepol stogen gelah dijabu iblis subon utoden gelah lek gelah bibi. Pangkudu kadang gelah subuh mengkap. Bakka tangan loken kini beli. Amai mar. Di pas rasa. Yang mutu besekan raus gelah. Berita kalau lakar nirang iati. Sing matur margen gelah. Pas marut san itu diamen gedong sakit seperti ini. Sing paling langaleng. Ratu Biaku. Kau yang tiana nak kengken kayun beli niki beli. Keperantenan titiang beli nyarengin titiang keperantenan. Ninyalit tang titiang mana kalau titiang pacang kaudiana beli saget sampun dengan wentan dengan ngungkur titiang nyalit titiang beli titiang sampun bajang beli. Titiang Dong dati merasa mekesiap di subane ningah rasa dini begitu. Dong marajani di subane beli teruna idewo baca. Medun lah nah ingat ame seperti wat dukas nujenik yang kini sendiri sirap barang-barang mepalianan barang-barang yang disirap dikengkene beli duran idewo masih duran yes aduh Yening nike rausang beli tendawak titiang kanton alit beli nalar kanton alit menmangkin titiang sampun baca beli sampun teruni meriki beli nutoten titiang nyalit mana titiang regi poni panjang beli oh ulian do idewo ngelak hati merekan beli nelaksana bukan gini beli mulusankan sayang semali ke ngeman bos idewo sarang ampura yang pisan sikian titiang sariwau kadirunto wacanan dinering sikian titiang gumanti medaging pisan doning titiang sarang beli gumanti wantah kembar kuncing saking alit ngantos tuur mangdane presiden sarang-sarang iringangan beli do pemawanan beli sing sida kesah lauden kadi sepit beli iya ning beli kawan pun titiang naler mangde nyarangin nangan beli dibecekin naler titiang mangde presiden nyarangin linggih beli titiang Pangketo subo jenis Ien subonya barang-barang Pasti kau dewa lakar mau barung Hai bibi
bagus. Kita masih jeneng ayu. Putra ibu sayang makeruo. Disubane pada telak-telakang ibu di pelangan jane. Idewo sebuah meraga dhuwur, bajang truna. Apa buen bisa sani dewa menyambut beraya. Maka nuwi rasa buka ujian ini tepukan ibu pekedang pekenyang. Asih ku masih selunglung sebayan tak. Rasa suarga sekala ni rasa yang Bas banget kumanti ibu pacang ngemikang sekian titiang sarang ide beli. Wenten titiang dhuwur kadi mangke ngiringang ide beli. Kumanti wet sangkaning suwecan ibu ning kalintang luar ning sekian titiang sarang kali ibu. ning ada atur ide Nawa kamu tersisip di tiang Resam di titiang sido napak sarang kalih titiang sarang atin di tiang dados ibu pranegada nedunin sekian titiang menawi wenten rencana Ratu ibu aku. Sedorong ibu pacang ngeruntuang wacana kadi atur ide beli ni waktu. Wenten kumanti sanek tunasang titiang. Kewanten ibu sampun nang iwang penampen ono kabur ya. Bibi, titiang nek napi sing keken apa lakar takon nang idewo. Apa? Kajian turi di beli sani wawu patut bahwa si beli nalaring sekian titiang ni wawu gumanti wantah ide beli sayang ring titiang malih si kini ide beli gumanti wantah ngemban lapung pucanan ibu nering linggah ide beli kau yakin niki nak sapon aku doning titiang rumah sering pongko dan kadi bawa sesani wawu titiang sampun baca Aduh aku istri. Sampun nang runtuh pawacana sapunika ring idona kelingse. Kangen mana titiang ratu. Yen ing dados pinglungsur titiang. Sampun nang pisan. Inayang asih katodanan idona kelingse. Yen eling leparugo cokore dewa doken muni. Inayang pawacana ratu doago. nawa kamu tersisip di tiang ibu Resam wenten atur yati kadi sampunika dados tatu budana duwene siosan pisan semaliga sedih kingking ton di tiang ibu Jeneng bagus. Kita pasti jeneng titiang. Ibu sing mapisalah kapinang idewo makeru. Apa nih jani sebuah antas di lakar raosang ibu sing ada buen lakar kebang ibu. Ini pinaka saksi sekala sing jadale dua penyeruan ni dewo ni. Uleng no barak no mesangkil kocong i dewo. Kamu mai lap-lap lup-lup ibu nyelamatang nak ibu ke dewa pang nuju dewa mau urip bekerja. Saya waktu ratu duago. Token unit titiang iring ido nak lingsir. Ida ibun palungguh cokor dewa ngeman ido rakan cokor dewa. Titiang yang gelut sugro titiang iring palungguh cokor dewa sedih kingking palungguh cokor dewa ring tengahi margi sapun api kopot kayu nak lingsir ratu duago. Sakit hati nih ibu nih keliwat nih. Kanti kayang jadi ibu sing idang lakar nilangang benkengken undok ini malu. Kanti aja nih deone ngepasan palan melinggai kadi rasa ditidur orang telu. Ratu doaku. Eleng-eleng ang kayun palunggo cokori dewo. Sana sampun lintang bangaya. Mangken nake alit-alit sampun pada dhuwur. Nika mangken suryani ratu doaku. Sampun nangkat sampun nanti tiang lungsur ratu doaku ngisir. Yen sing teh ada masih banyak-banyak di bukit seni. Iya dia napa teluan nu banyak ideone kewan lebat tene kapinang puri bukit seni ne sing mandoh. Apa nih bus weca kapinang banyak emang kemekejang bakti kapinang ibu ngerasti tiang jagatin nih sumber pekenoh dia pak tawa. Gumi bukit seni ini kejarah kapinang Prabu Surya Kencana. kantos mangkin ibu nge
Mawinan, ibu ngoren belen ni dewane pangsida ngemit raga ni dewane. Bibi, nang kelak kampung anda. Iya namone nak cekek. Kewala ya nida, kapi tawang kapi nang Prabu Surya Kencana ni. Memehani dewane lakar dotang, sengkona. Kita nang santong sampun arap dulu aku dia. Ampura yang pisan sekian didiang. Wet sangka ning melek pisan mana didiang mang dene uneng kawiyakian. Awas ibu nyungkan kayun malih kadi makin ibu. Dijadi kene seperti. Apa nih dewa subuh pada duor, kengkennya banjani ngayun nih. Tulungin ibu. Bang sidang ngelimbak panjang-panjang idewa nih dini. Bang sengkan dijani wabut luan idewa ngelapanya. Kemudian doni dewa ke Jabopuri. Ngenawang ke di Jabopuri pamakasi dewa nak subot runa raga nih dewa nih. Tidunya nih dewa mata tagon ngidiolas. Aliang raga nih timpan. Itu masih dewa. Ngidiolas. Bahwa kamatur sisip di tiang itu. Rai sampun di tiang meragi. Dan wacanan ibu kadi sampun itu. Dados cenah herang di tiang. Nabi mawinan. Seda ajen di tiang duking uni sangkanen Prabu Surya Kencana. Benar jenis. Nggih, waning di tiang sampun muraku dhuwur kadi mas. Semalih ibu sampun ngijin di tiang galah nuna saja. Nerlabang sami kawas Aji Sastro. Tamanipun Aji Danur dan Aji Peperang. Nika nanti sampun. Sanang baca kebisan di tiang. Jadi makuten kewisesan Surya Kencana bisa. Ibu geras di tiang pesan. Dormaneng suksemo ibu nih. Keto masih bibi. Setonen putran gerak tedon ke Jabopuri. Dab-dabang ini ubokara. Rasti di batilan di pemberajaan. Pangsi dan labda karya sidang don pembantu ini dulu. Kumati pagi bagi yang di tiang. Gitu. Ayo sini ke Purian. Suksemo idadane di tiang sareng sami. Punapi kadro. Punapi kadro. Punapi kadro. Nggih, suksemo bubut. Suksemo puniki sareng sami sampun kaya nonton diri masyarakat sareng sami penonton sampun ngajagang melestarikan seni budaya. Kaya nonton di tiang suksemo napi malih kaya ngalih balik nggih. Napi ada karya cuma ada dana sarang sami jagali tiang hubungi www.topok.com.suge.karigai. Dingalih gratis itu dana yang perlu maya santai. Dimulai ini biasa aja bayar lah. Tiang pergi polos yang kadang saya kena gede itu ada ya tunas. Saya jadago ada kan ibu nih. Biasa makin di tiang tunas tepuk tangan sarang sami. Siro dan kayun tepuk tangan ke tunas icang di tiang di hidup bedaru. Ayo radu bedaru sarang sami. Siro je banyak duit dan kayun tepuk tangan. Tunas icang pengengal sugih. Tunas tepuk tangan sarang sami. Nah, pati makejang demen sugih masyarakat ini.
Tapi wewenang di tiang adore di dadane sareng sami tepuk tangan. Yen sampun kayun tepuk tangan, berarti sampun sehat. Tepuk tangan peredaran darah jadi lancar. Mawenan sehat ngidang irago ngarar rezeki. Sampun pole rezeki angin mayatnya malarapan antuk banten. Yatnya ken desa yang ini dewa yatnya manusia yatnya buddha yatnya resi yatnya manusia yatnya eling ngalin ramah. Tapi jadi karya yang motorin dugulanin ngapain peroras nganten ke pembelasin kucit nabi ye. Alih drama. Sik sama yen sampun sehat mawen di tiang adorang ri dane sareng sami makin zamane sampun penyakit yang bisa liu kewah gitu mah. Penyakit gagal jantung bermasalah. Gagal ginjal bermasalah. Gagal hati, leper. Dadong diae mati di telun ulian sing gagal ginjal, gagal jantung, gagal hati, gagal nyebrang dadong. Umah lo kangin warung lo kau jalan raya besar. Dong beli kopi nada dong beli kopi. Majalan ke tengah-tengah truk dulu kaju kopi. Konen liwat gagal nyebrang. Nah niku wawenan sareng sami harus menjaga kesehatan. Yen sampun sehat irago ngidang ngerah karya aja pekejang. Pada nabidan. Nah, yen banyak sehat jang makejang makenyam. Di tiang nasi hijau sareng sami ide dane jang ingetang kedek. Nyako panyol, nyako tengal ramai aja kedekang rago. Nah kedek balik kuak lu. Mare seken sing irit ide dane. Nyako banyol aja kedekang ragu karena dokter mengatakan tertawa itu sehat. Tertawa ada senam yoga tertawa, senam tertawa. Ngalih kedeknya kewah tepuk jeneng diai kadang kedek nyam kejang. Dokter mengatakan tertawa itu sehat. Tertawa 1 menit menambah umur 2 tahun. Tertawa 2 menit menambah umur 5 tahun. Terus tertawa. Bangli apa? Bangli udah geje dan ini. Bukan jangan raga nak buduh, ulian HP raga, dong ulian HP raga buduh. Dia ngalah timpal, hijau delir, bo OTW, tapi kepanjangan OTW, on the way, betul. Tapi OTW bagi dia, yo cuma aku mau berjalan, OTW orang tidak waras. Gitu saja. Yang subuh sing waras, yang penting irago tetap makanyang menyambut. Ada, kenyam cilir. Wih, Ingin? Dharma Wacana cidine. Adi Dharma Wacana Mendodo menghibur ide dane, menghibur. banyak sehat. Nah, sungguh luar biasa ide Daden ini. Nonton drama go, tepuk tangan ring Ratu Makassar. Terus udah tepuk tangan. Banyak semangat. Oh gitu. Menawi Ratu sampun uning ring Bali ten wenten tambang emas, tambang minyak ten wenten tambang batu bara ten wenten. Menapa? Sani wenten gumati adat seni lan budaya. Adat seni lan budaya merupakan napasnya Bali, oksigennya Bali. Ayo suk semua jero beneso. Mari nengok jeroban desa. Cuma saja duan kene beneso dudur ji. Aja cangeran benekin ci. Adiran. Liusan Cina mang penyakit, aku do liun penyakit teh. Papat ada penyakit. Papat, Yang cari cang papat liun penyakit. abisik, Penyakit lacur. dua, Penyakit sugih. lu, Penyakit hobi. pat. Nah, nih penyakit setia. Boy, penyakit ada setia. Ada setia. Yang penyakit lacur, Bulenan, kere, kudis itu penyakit lacur. Bos cagar sengidang meli salap, sengidang dikupur, meli salap kan bos sengidang lacur betul. boy, Pantas bulenan yo kadeh, sangka lu goban Cina bu 321, apa dah? kelutuan. Yang penyakit suge, Penyakit sugih jantung. jantung, Penyakit leper, leper, gagal ginjal, gagal ginjal, stroke. wih, Itu penyakit sugih tuh. suge, Siang kemudian cilir, enggen, sekonden sugih cido stroke nya nah. adik itu, Bangko bisa ji. jika stroke nih, Hah?
Kan gue sugih. Ah, di tiang urang Cimadi. Aja jakti nyaman di tiang sugih nih kiring bagi. Umah agen mau tingkat dulu. Benar. Cido rumah tabuan. Tena kali sasuan. Bin, Dan majeleng itu ya bulas. bercampur sih. Aja nih. Dia ngawak, Gengen. cang sing jeung ban orang ci sugih ke lacur megenap ci. Mana? Nya melinggih dini. Nyen melinggih. Sang yang licin melinggih. Sang yang licin. No, cang dari sadak sing kayun bedaro melinggih. Adik itu. Ijo megisangan. Beserat-serot. Yen ada hujan. Oh. Satu spindo kena nih. Batawang Satu spindo. Satu pindo apa? Tak. Langsung nyusup ke kepala. Woi. Ini ciri-cirinya meripet nih. Adik gitu. Kudu sang bangci hidup. Sing jo gitu. Man. Pedalam cang kudu nih. Gengen nih. Sing jo cang pripit. Mana? Majemuh kudu ijo nih nikep. Angkat sampo cang irit. Masana saset. Oh. Kecrit dah saset bisa minggu wangon cang. Kuala sabun cang lionya. Adik itu. Mau cang misi di men model. Oh, jadi mbak, ian penyakit hobi apa tuh? Wah, kencing manis tuh. Adik kencing manis. Kasar ada nak kencing manis penyakit hobi tuh. Enggak tuh. Hobi ini mengencingi yang manis-manis terus. Bahasa penyakit hobi kencing manis tuh. Oh, ian penyakit setia apa tuh? Ada. Tuh madan ejakulasi dini. Adik ejakulasi dini. Penyakit setia ejakulasi dini paling setia tuh. Modelnya kengen. Men ejakulasi dini, ejakulasi daripada ditu. Ngapain ditu kan berbahaya tuh. Makanya penyakit sepilai sedang. Oh. Wih. Ci aja. Oh, jadi jang metakon kenci yang Dia kene. panjang cang sing bani cang. Adik sing wani cuma wangki-angin sing jadi je. Johan lima Mana lo? Begenap-genap orang cang aja. Ayo konsentrasi cang buya. Cing. Yo, Nah, yo. cing. Oh, yo udah pok. Cang nak abu penyakit lacur nih. Ide dane ya sibak na wancang sing meni begitu. Nah. Jaga jarak kok. Nih dasu ngenen bungkung nih. Nih madan badwakik pican betara Rajapati lah wancang. Bicara Raja Pati tuh. Manik banyu. Manik Banyu. Manik Banyu. Nih bener nyalang. Ini. Mohon gubuk kucit. Enggak tuh. Ini ide dane kejang gubuk kucit. Oh. Ini tunas bangsane bang kucit jak 6 bulan celeng bro. Pas keras bobok sih. 6 bulan sing di celeng du kucit ubo. Kelinci ubo. Aduh. Oh, jadi jangan takut Makanya ada dane protes baru di belakang. Adi, Oh, yo. sing udah diganti sapu deh, Bok. Oh, sajo. Imang main ngigel ke ganti ya sapu. Tiang sing sombong ada dane di tiang sarang sami tiang dan jelacur jumadian tiang sama salah saput. Oi. Punya sama sanggo naik doni breng-breng anggo. Mana sama tuh mau kecang jelekan ini paling lu. Apa orang Ci jadi 500 tuh menyalatik. Tapi jangan memikir saput yang saput hancur wajah hancur tapi datang untuk menghibur. Mari kita berbangga dan terhibur sebelum dikubur. Kalau sudah dikubur kita akan mendapat bubur. Namanya bubur pirate. Adi bangun bubur pirate. Adi baho gitu kayak gitu. Makanya si idang uliang di dia mai. Bu pirate. Bedugol dalam puri kena uliang. Oh, Sanggal mau budek kayak pakai uang ngerti yang gitu. Oh, Jangan bukan dilah ngurus sangat gitu. nah saya ingat. Liusan si nawang penyakit cek karo dokter sih. Wah, adi maksud sini artian Sama takon kenci, ken dua kan dokter ken bingkil. jelas dokter. Si, Penghasilan dokter sekali beli tangrok tulik kaplok. enggak no. Satus. Boy. Yang cai orang si bingkil dua. Yang jaro cang dua kan bingkil. Jadi bisa dong. Ambodo ratu itu dan nendik yang aku sarang sami menawi itu enten dokter ambodo niki bahasa lawakan. Nah, Cang bingkil, oh, muka bingkil, Nah. atau nama pasal sepeda mati, ngidang cang di depan. Si dokter, abang jadi mau mati, ngidang cing di depan. cici. Ama dokter ini, Cici jelema lengah. enggak, Adi nak mati bahasa yang keren. menikah apa? Iya kan yang mati itu kok setro aku. Dedonang banyak. Ah? Nyanyang nyang nyang anjing anjing anyang ber. Meme tiang mati. Sewang ibu kompor. Sorna saja kit.
Oh. Takon masyarakat nyen mah dipok Bener. bingkili dolir mah. Ajun. Saja ji. Ci peragak mulai kan ke rumah kajo nak kengkenan nih. Hah? Mesti mulai rumah kajo nih. Jangan mulai cuma kaja. Oh, adik kajak kajo. Ya. Rumah cai bidang danu kaja sing ada makajang aja mau lengah aja ngomong. Modelnya kayak gitu. Kaja. Kajo, Kaja. Oh. Yang baju, Baja. meja, Meja. kemeja, Kemeja. sepatu, Sepata. kaca, Kaca. pipi. Pipa. Cai mah takon lengah. Cuma Ya. kaja tuh sing ada makajang kaja, kaja, kija, kija, kemeja, kemeja, meja, meja, baju, dakonan sepatu. Cai ini lengah. Jangan aku li cuma kaca nak munyen cuma kaca tuh nama lo kene dapat sangat tangan dia pen beli sudan bungut ame hati-hati jangan nak Weh. sudan salju bah. Karo merecon bungut ci. Adi mercon. Cek kerepatan gitu. Ih nak mulai cuma kacanya di bintang dan lu di batur mulai kita munyen nak nih. Dah beli hau icang Sing eh. jangan takon kenci. Kenken keadaan rumah kaca. Kadang cuma kaca di bintang dan lu. Ah. Di songan. Ah. Aduh aman-aman saja. Aman-aman saja. Hidup icangnya 99. Apa 99? Sia-sia. Ada. Aduh. Ewa ngomong aja dia. Saya maksud saya Sia-sia kan sia-sia. Oh, 99 sia-sia. Raga cuma kaca sia-sia. Sing maksud jare hasil pertanian nih. Waduh, hasil pertanian cuma kaca nyaman yang ada nawang nih. Kengen. Hasil pertanian cuma kaca cara di bintang dan nih. Ah. Wih, bawang ada, Sunada, Tapia Maradona. Terbiasa. Kawan Ci, Engen. keras udah bagus nih. Alah nggak kan nas kuluk begini. Sorry tuh. Sorry tuh, baru lihat ini Ci mencai-cai terus. Nah jadi cek cayang macam segenggen, bagus jangan bang sudah baru. Oh, nah. Ini diparkir di dalam belakang. Aduh udah bagus belinya udah mau digi aduh. Malah aja bos aduh di Ardo Chandro, di kalangan terbuka. Oh, Iratu kercai-cai. itu angsutan sih. Itu ada tas resek parah. Ada cicing san. Oh, apa ada cicing? Udah misi tulisan tas resek udah bagus. Guloknya nyamping ini. Wow. Ada bisa nyamping? Adi bisa? Galakan jeneng cai gini guloknya. Oh, kamu maksudnya Adi ada Tapia pemain sepak bola, Adi? Maksud sini Tapia Maradona tuh. Maradona sepak bola kadang nuli Argentina. Mending ingat Maradona kan ada buaha. Aduh. oh saya ada buah oh. Maradona kan ada buaha cara kacanya nak mulai cepet lah Maradona. Ini ngomong aja sama kacanya Maradona kan ada buaha. Oh, nana aja ngerti kan? Gula ada jair ada tipat di kakak karena juang apa dia limana dilakun kurang dan peleban timpal wah. Iya. Banyak anjing. Man, tuh kengke tuh, ane hasil galian itu, truk-truk itu. Wih, jadi ada ngarah jadi apa pendok kan apa bias ngapa truk. Adik gitu? Wih, sih dari yang Adik kecil nggak ada? diopak warisan wisata dunia ngarah jadi ngapa kamu? Oh. Nyanan tulisannya sih ada Baliu, kamu iraga pariwisata Bali ini bisa anjing. Saya bungut si swata, aduh si swata. Aduh. Adi Icang beli Pariwisata ada apa? Siapa pariwisata nih? Ah, pariwisata swata bungut ini. Nah mulai kita cara kancane. Nah, kangwali kamu. Icang bingung ngomong aja nyaman deh. Nyaman nih nggak ngerti aja ngomong aja deh. Karena yang dikaca tuh dia ngerti nih. Dia mau beli sudan buku di jalan ini. Betul mau truk-truk Ini ada truk apa kalian cik? Ah, Di Culalida ngarah nyaman dapat kemah. yang diculali itu apa tuh maksudnya? Culalida, Culalida? Uli Batu, Ah? terus di Nampu, Bukit Mendik, di Songan, Pak. Ada kalian cik, Kalian cik. yang ada truk nyaman dah kemah. Adi tuh kemana? Ih, karadang bak karadang. Karadang tuh mundur artinya dia mundur. Aduh. Iya. Stres yang ngomong aja, kibuk. Enak mula. Nyamannya di Bali, onyang awang aja di Bali kan di luar Bali sama Hindu dia mau nyawang dah karadang mundur. Karadang, artinya mundur.
bawah ada, sunnah ada, tabia Maradona. Tepuk tangan semuanya. Itu artinya. Karadang mundur. Mundur. Dah pada sangat tengah yang ada kita dah mundur. Ian mundur itu karadang. Karadang. Ian maju. Apa dong? Grestong, grestong, Yang maju, grestong, grestong. yang mundur. Karadang maju grestong hari ini gres ketuang, gres ketuang itu cepet hari ini cepet. Duh. Aduh. Nah, kanggo yang ngerti, Bo. Ian maju mundur. Maju mundur, Karadang ketuang, karadang ketuang. yang mundur kan? Iya. Menjadi tukul. Ih, nyaman nih jangan deket banget dede aja kikil kasih. Iya, 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 iya. Pertinyiannya. Bahasa truk, makanya cibo do cuki do masih truk muli mana? Nah. Kita cara kajian nih. Oh, Icang pak minggu muli bang ngarang aturan aja dini. minggu pemulih Oh, di cicing. puri dini pak. Odo mo cibagat ilang minggu sing kaya ngatur orang ayah. Ingat ana ke tugas dari mana Icang kan? do muli cuma kajian aku inget cangkin tugas sekolah ngayang sang inget. Orang di Parakan yang tugas Parakannya. Dini di puri. Oh, Puri Surya Kencana. Suryo Kancana. Cara kaja. Oh. Nah, kamu. Puri Surya Kencana. Tidak dua gong. Bener. Para Ratu Sugih. Suge. Wih, sing keuangan buk. Sing keuangan tai raga jada dua. Sio keuangan tai. Men celeng siap bukan sing keuangan tai. Oh, jangan jaki tugas sing. Tugas mau siap. Ingat ana ke tugas si bagat jangan. Ingatan itu dua gong. Oh, Dua gong pudro. tugas si Alit. Tugas si Alit sungkan rahap. Hayang yani hidup pertitel BA. PA ne Bongolane. tuh bongolane. Sing nyambung irago ngomong anginan awakna ya. Man pemargi ne benta bangki. Ya cara jadi penyakit asam merusak. Apa dong? Asam merusak. Asam urat. Dobo. Asam musrak ngerti. Asam urat. Oh, Yang penting kan urat can sing asam. Ay. Apa mawinan can sing dangkil? oh, Minggu jam. Dobo. Adi ci emosi. Menatu nih. Tugas di puri jangan nyemak. Tidak dipadakan ingatan kehidupan tidak dipadakan. Masak jangan nyemak gai. Aduh gace, ci barang lagi. Ide dua gong sing repot. Jangan Iya, repot Jan. jangan dia nyemak. Wah, ci yang pedo dua ci. Jahil. Ya. Ternyata masih bagus bukanannya. Kena jebok langsung pulas nih. Berat nih urusan. Nah, pulasan wiban sini. Jadi keruro bencana. Lir, mati dan ingatana. Ada utang, cang mayen. Termasuk kurenan cini cang iwang. Dia ji sangatnya. Oh, aliang ibu dongo senilung. Dia mengganggu bin. Nah, nih bangun bekal ji. Bekalan. Loh, sengajinan. Kabuak kita kepeleng. Uyang-uyangan nak semua keblok. Wih, isi melaib. Wih, isi mekelen baju. Baju apapun enak. Iya man baju wisuda aja kotor. Padahal aku sing tain masuk kok. Ini ngomongin. Nah, bang tawa aja. Kasaluk kada dipampir nas.
aku di lembok kata-kata biar mau kok ketok kener nasi. Maraja kulo ka dini gaung-gaung jak sakit tuyong. Ijo ya gelmo sang ingatkan gaginan. Tawa Gustine seranang sereneng kagene jeng aling-alikin. Wagum! Woi, mampir, Wagum, mampir! Hah? Mampir! Baik, bahasa Indonesia cek mampir kija jadi. Mampir tuh mampir! Hijau mampir singgah hijau nih. Mampir itu singgah artinya. Mampir nih! Sing mampir ada. Tapi lu, Mampir. tapi lu, Mampir. Biko. Ada sangatmu kentayangan sing mantongos. Tuh begitu gede. Tuh madan pampir sing jo mampir. Mampir itu singgah ada doang. Gendon. Hijau ada kok gitu. Ngomong. Mampir ku Gendon. Hijau sengat. Jangan dong. Jadi. Mana? Lu. Woi, lu. Jadi cuma ketat. Tapi lu. Asal alih benar tekap cungu Oh, Gendon. asal tekap cungu sempuk benar alih. Alu ngalah. Tekap cungu. Oh, dosa sing. Coba guna. Ngalan mati nekap cunguh yang gini udah. Sing mati. Aduh. Kan ada cara lain tuh. Ah, Ane leanan tuh. Milena. Kene carana na. Tapi tuh. Amon nekap cungu makelo nyatang ke ana. Tapi tuh. Bang ayo gegemat. Kesuno. Tulis yang nejang di kita ate. Sal nejang di kita ate sing. Koyo. Wah, tulisan Cina. Tawang di dia tulisan ini. Apa tulis? Tawangi artinya. Lesepat kere takeku. Hah? Lesepat kere takeku. Apa artinya? Dinulis cepat, diberpikirnya otaknya beku. Desa Cina ada tulis. Dan nekap cungu na. Dah sengkengken. Dot muktiang. Oh, Dike. Dot muktiang. Ya, coba. Oh, dah. Oh, sengkengken. Cipleng ale tongos ci. Iya tuh. Dari dini nang oyo nang dani cungoyo. Oh, Gendon. Do yang sing kudian. Manjan sudu, gumo di dia nih. Aduh ngai kan aduhnya kan tuh. Wei. Aja boleh lah no. Weh, Bolos. bolos, bolos.
Tadi kan tuh. Nggih, di tiang. Sing berat awane di sini. Kena tuh. Oh. Pampir. Halo. Pasti nunggu ya. Halo siap. Salahmu ngapa tulis segene pas. Pampir. Sajaan gagal. Aman lah. Aduh, bomat ngagen parakan di tiang. Sing ya gitu. Tiang kurenan sedang bajango cuma tuh. Pampir nyekak bawang. Nah itu moga. Nak sat kadang nak bos aja ya bangke malah kadang tulisannya ya hidup ya bohongnya cekak Nggih. sakit Dan sakit tuh. kayak Sungkan tuh. Mangke ge carane tuh. ah Banyak sakit sirah pampir. kayak jadi tuh Di tiang lah teori. Benar Kayak- Ratu busungkan-sungkanan kalau bangsa Mongol. nah yang bos Mulai video ya ratu kumat asam urat. oh yang Jani, Bu. kau sudah tuh Kain pampir poncol nasen. Pampir. Nah, ada pampir maduhan ini. mampir apa madu Aduh, gitu. Aduh, men jadi ada pampir aduh. Wih, apa baju sini? Cara emang baju toga nih. Pampir kalau memang wisuda ya Nguci. Awak itu tuh kamu nak apa? Ija, Bu. Ija ada nak pajang, kamu apa? Mari dia cepluk kan kamu subuh mau palu. Si sorot dan jorok-jorok kan. tekap cungu Bisa dekap, Ben. Ben nekap tunggu. Karena mau makap lu busirahnya boncol. Kamu kapluk ah. Aduh ngai kan atuh. aduh jam aja ada di sini Niki mana kanduan itu ditopok. Menipun maro anda mau cepok bulas jangan takut. Titiang. bener paling ngalih cilin juga ambilan ngesanang sereneng ngalih sing dipun daya kendini Bener nabi lu. Benten apa? ada putus yang leng diburi no pengjak nangkil jadi jadi Itu ya, Ji. ini penting Itu ya sini. oh Penting. ya sing ada bau utus yang naik ke bumi aja ambil lunas dina lunas pipis ambilan tangkil kusut manunas pipis Ayan mau belanja. Pacaran. Gireng. Gireng. Cara mandok Layangan jangan ribet loh. Pacar suhu dengan kesemutan baik sih.
tiang kin beli atau doreng tiang. Nan tegareng toleh beli. Keluehan gumi di didi. Enter tiang lawan beli. Rasa bunga tanpa nganggo tiang. Ken mawinan kete. Banyak mekejang semuyung sing ada bani lumiat. Ken uko dan tiang lawan beli. Dong do beli kadeno ajong. Pangsing saro sesengake rasano yakung cara walo nginjit ke bos. Uleng maromo kebles, uleng dikuri barake raso sing dimerce pade kena beline. Kengken raso di swarga ni debo taruh minere kadi raso. Kita buat ku aku ngapuri keluwekan purine dini di surya kencana. Senawan nang urah panawang. Ni pinaka cikna. Sanato ratu luwe ane ngamelang jaga. Awen nang sida buko jani kebos segala segilek seguluk selumlung supaya tak kerte rasaan bumi ni. Beli. Yen kete mulu pegang beli manjani aja tiang. No, Dewalo pan tiang ken meragat yang raos sendi. Diolah yang ide ken beli. Dia lebihan beli ke demoto. Mekangan pangseng beli nitek tangka mapan loong gumine melah gumine sing dadi pragat penajak dadua beli. mulut wah saja sangka ini banyak di utamanya awin nang ado ke bos asih punio kelawan Nah, tuh pakai tabung. Dewalo dot yang metakon ken beli. awin nang kini Nadak cara pautusannya pedak tangkil. oh si dua anak ya aku Mirip beli nawang. Apa ada pakai bah buin? nih rasa beli kebunga tunen ada kadi rasa aduh wanguku subuh pasebane jani ben itu anak aku ngesengin pangsi itu tangkil semua jani Mana yang begitu? Pangseng saga ni dia ngajak beli. Kalian raga di tengok. Len, sudah janturi, dia cuma peragan sang satu kontrakan. Ini berenang. Ku yang jangan itu. Sot, suryo, jantri, tukunan yang bedan itu. Pidakin nawagang kadimakin titiang matur sisip ring palungok cokori dewa sejatinya kumantiang ngop titiangan tenang buat tacodanan palungok cokori dewa medal sabun kali saking belum kuri sapun napi waluyo ide sangyang surya ide sangyang candra semar ratih palungok cokori dewa pelemahan pemikiran Jakarta sane presiden kumanti nyinaren Jakarta pengkale nyoti pun banyak berita kalau kapetengah Ringi. Ratu dua kemelisir batu kame. Yuki patut kadiatur belin titian. Titian ten male. Ngewawan rumah sa titian ngungkul ngajum cokor lewa. Kumanti sade syarat yang titian mangkin. Ledang ratu mangkin disampun titian dapat cangkil. Wenten riki sarang bau danau sarang. Nabi wenten jaga kemauan. Raris ratu. Paman Agung, kita masih paman. Jak serta do ngaju paukudan. Jadi melah nyen orang lah masih paukudan paman. Pemakas pangobatin paman ini aktian. Suka lihat saja kayun gelah di depan aja.
Nepoken yai banyak pedampiak ngatrang bakti tanggil markap ini. Masa itu lantas nyur manis. Tidak kalah lakar ngatrang ayah kaidok. Kewala disubani lantas kayen-kayen ini gelang pangan kerja. Kini sudah pengasti tiba pilih desang yang kau. Ipanyam kejang sebakti ngatrang bakti. Bumi gelang-gelang sing kuangan pang. Ini tongo segelah. Liang gelah ngiring ide liaga hanya kerumah kirat. Ratu Agung. Ne mungkin dahat titiang kumati nas. Ya dinek pemakin jagat wene dan malih titiang ngaturan napi-napi. Ne tunas titiang mangdoledang ratu. Mice yang bos ring dewe titiang ring kriana pati sami. Napi kumanti wedet suk sekal ring sejeroning pikayun. Ika ledang runtuh angocana ring titiang. Mangkin dedungan ratu dia. Yang udah dados promangkin metiosan suabawan beli. Dados titiang nendan beli nyungkan kayu. Beli sungkan beli. Utawi titiang kirang ayah-ayah titiang riangan beli. Inarang nikahin titiang ratu beliau. Adi, kemudian dewa salah tapi mendengarkan sing adonya kayu diri. Weh, yen gitu atur apa ini dewa memakan rasa gagita kayu. Walung gede biang besar. Ruo binedo dijagakin lo sing dari pasar. Sido benangan jamin kelah. Naum iya banyak. Ngurin iya banyak. Tangkil. Kapan pukul belah benangan jamin ini? Kayak walau mirip paman semua. Suk sekal kayun gelap benangan jamin. Banyak nemlo sayang gelap. Yo hidup ko tanggung titi. Dong dadik lo masuk, sing yang atulan upeti naik ke puri. Nak kengkian iya, ada apa iya? Inggih pidaging namo kan titiang ratu tu aku. Ya nine kupeten jagat tu ini ke bawah kadi mangken suk sekal ring sejerong pikayun. Asisi kanin sade widaning titiang sade gamel titiang dan sampun wetan katur kepuri. Manut kadi sesuratan sade ringel tangan ni cokore dewa sampun jangkep sami asiki dan wetan nyelak ku putih duene. Iya ninek ke sisi kau punika belen titiang ngewawo itakut titi didayang cokore dewa membawa sang ring. Kemudian perjani nguntul. Cara siap metadu di bong. Ya, Hah? ya, atuh. Sedang melawan besar di bawah. Anak udah panggil. Masang masang KB. Aduh. Kadenu bayan di dewa cara bidang. Hah? Mabot dogen ada ngandong ibu. Bayu badenek berdua besar yang serundong dan akedo nah. Ajum bayu. Pedangi dewa nih. Ajum bayu. Ada nak ibunya yang cara amun terak kada mon. Weh, apa kalian itu? Dia yang negak deh. Dia misi negak Yang main dewa main. bisa negak bareng-bareng aja sih kelawannya ibu. La adil. Adil lah. Apa ngawin nang? Ibu nak
jegek tiang nak sanang rene. Dong orang itu yang mune bagus si Dewone. Aduh masih nak orang bagus. Kan semua orang bagus gede. Punyun nu masih orang bagus. Kan sakanya orang aja, sakanya orang aja. Mulu ibu. Suk semua. Sang bagus si Dewo. Mungkin orang bagus. Ya suk semua di. Kalau gue nikah yang bagus, saya legaan kayu nih. Nang melang Dewo makain. Ya. Aku udah aja ngelapi anak ini. Kaden ngal waragan Dewo. Yen ngawai Dewo ngapun tika ngapun pulang sana makanya kau kengkian datin kumin. Cepraga di Dewo grada geruduk. Kuda semua yusa ni Dewo ni. Kenahang na jani. Aja ni Dewo ni semua lingser. Ibu masih semua lingser. Oh. Kengkian laos ribun Dewo nih. Penyol widine benani benkuan sedo lantas haji. Nyen kel ngenten ng dinggi haji nih. Sejabung mulut wahai Dewo. Pang Presiden Dewo melinggih di Singosana ni ngamal jagat. Pengtawangi Dewo dadi raja di raja. Oh, Berat nih kamu. adi berat. Saling kayak dadi raja yang hitung bumi aja liu. Hitung dewek kedidian besanang rene. Cek ngajang saja. Mangkit dubur 120 putra. Manut bahwa si Donati Lingser jong ibun Cokor Dewa. Wanta patut pisan. Ya diasun nenten mangkin Cokor Dewa kaadagan. Dados penyeledi. Melajah hanganga dumur Cokor Dewa. Ring hidup penglingsir duene. Ring banyak duene nalar. Meguru ratu makin diri ke disampo di pasar ratu. Wau sumangup ring hidup nak kelincer jaga ngentos jeledi sing satu. Wah, benar nih kian nih paman. Oh, Kang Murah. kian anak paman murah mau benar. Kayu ngaji nih mulut kok gitu. Jadi aji ide kapan ragan Dewo nih. Kemudian mau menjalan. Ururoh sahana nih guru. Persido Dewo poikam. Nah Dewo demen melacaran sambil lengkap panah gitu. Di sebuah yang itu kian kayu Dewo nyinawang sambil mau jalan. Nepoken nak lo nak istri. Oh, yang ibu naseng keto sing sangat sen panatik kok. Ya dia sun wong. Sudro nak jabo yen subuh Dewo demen. Ibu nak setuju donggen nih. Dados. Adi punya Adi. Aku nak lisir wikane. Bijaksana dan sing jepenate pengaruh nak kene. Oh, pembina kaste. Bang patuh. Kemudian ngaji ngelakuin apa gitu. Nengangu kadang ragang Dewo. Ini yang pun dikaji. Dijang lunas segala pun kurang dijang pacang iring. Bangkit dijang pacang lurus sang wikan bagi melajah dewe sambil dijang memburu sambil lang nyingak-nyingaan calon runing yang wentannya nak Jalan Dewo. Oh, dia lu. Len, jalan iring. makanan Leman nirek Iring. Kutawang begini kadang duduk. Gusti pamit dulu Cina dong. Oh, dipuri kena dipes kena Dewo. Jangan pamit dia. Ada itu. Beceknya lu Marco. Awak kali tongo sing bisa. Cening. Iring. Ya sudah pamit di. Para kamu nak Dewa ngerti naik. Pamit sih. Gengkian raos gelang sandanya caingsa. Melang selang ya duko takut titi. Gengkian nyet kena ya nih. Kantit lo masuk ya sehidung aku putih. Agung tuh. Persido aku nyelah. Serakino kadimakan bagian yang beri koreng takut titi ratu aku. Inggih Ratu Agung
Duading sampun ledangi ratu mepice sangkering pun. Bagian mana selah kemakin mereka ke tanggung titi. Punapi ke wenta dan ipun di tanggung titi tak mereka. Sana makin ledang ratu lapur ini. Kengken dadi keda semua sumitan beli baken dia. Mirip yang keni kena beli mirip beli sumenio ke dewet dia mirip yang bisa lihat nih mau ini sing tidak beli musuh dia. Kengken sudah tinjak beli. Ken? Long penyok cahine. Yen sing maro diajak itu anaknya aku, yen sing dipasebat. Mirip pada bungut lemong mengkisit pangkawang saya. Dong maluk pun saya ngiluk kan. Donyen saya ganti nudur, marwa tengah mungkin saya nepesu. Gua kekenah beliago. Ya tiang beli salah tampi, nampi ni kena tiang nila ayu. Apa mau nanti yang raos kini? Tiang ide ken beli yang aja magedu wirasa buko jami diolas isin basang itu udah pernah ke bolo dah. Bang bisa beli medingang raos nincap pang kengken sujati nyat kedah tiang. Siap. Ya kalau san beli sudah Kaget saya aku jelema cikitin kita dulu. Hah? Hei, aing buat cai ngiluk kok layah tanpa tulang. Ngemanis sang cuko di telun saya mai teken aku. Nah beli, Hei, yang beli pengerasan ke kete, lenyatan ke kete apa raos yang kete cara nyat beli ni. ini Ya tiang terima, ya walau tiang ide kan beli. Jadi melang jelakin, hidup kau tanggung titi. malu cukup takut titi. Dan bina wake ada ngomos di sisi jurangan di marupang kawang cai. Rasa duat papi tulung, rawas cinulungan nak buka beli. Ke walau sarang kayu tu. Tali di subo lapuk tu membeli sa anak buka cai. Keke, sembilan wake pun ke tengah jurang. Bangkau yang gede polon cai ni. Ini dah, buku raos tiang malu, melang beli nyelahin hidup kau tanggung titi. Bangseng peleh, ban beli nyemak daya. Madi puan beli kalau nerimo palan itu. Nah, dari ireknya. Liu cai nudar. Nah, kalau Wake tuturin cai. Saro siapa teko? Maro wake nyongko donyen kadena wake kalah. Wake nyongko ngalih kenikmatan salah. Pangidangi aku ngalih kenikmatan lambung lisik. Walau kini donyen cai nyai. Ani setinut teken pejalani urah kedek cai jani. Oyo. Dingoh kang rawas wake ni jani. Melangi ngaput bol saya ini. Yen sing mati keras. Mesilur sabuk pada waki ada ni aku. Keke, ada ni banding, hai. Kagian keke. Mau ceret gede saya ini. Waki mulut wak. Iya aku ani tukang ceret gede di Surya Kencana.
tiang itu. Aduh mak lo. Tiang, Dadi patuh pesan yang kena mau ke kelawanin tiang. Yang di pelengan bu kejani. Rasa bedik alih seperti sengaja mak. Kente awinan bu keketu. Namai malah molo. neng ranang irago deman itu apa lo? Supaya keresapan lo. Tunggu diang mensing mo. Ane ngerana yang tiang liang, pelengan buka jani sejada len mo. Reneng misin buka pengacap idewek ajak mekejang dini. Pengacap ibapo. Mo kelawanin tiang itu masih nyaman tiang imok lo. Mara adane. Prasida nangun karyo ngan kaglingi didi disangga. Tuh ngawinang tiang liang mo. Tias tu irago kenyal. Yang sing merasa kenyal. Tuah saja mo. Wen besik nih mo. Duga si mang karyo nih tawang mo. Makejangnya mo berayo nuli jojok tak kemai mo lo. Mata tulung kapi ning dewek dini mo. Sajang mau tetulung ke kain masih, mapan-apan ya masih. Aduh, ada teko ngabo biu, ada teko ngabo bas. Jak koling dijo kaden, jak kejang nama apan-apan teko sing tu masih ngeranangi demen iragone. Irago sing lapo, irago lacur, jak bidang dari irago mekaryo sing tu ngeranang demane lo. Tuh subuh mo lo. Dadi agung suecan ide sang yang pramukawi kapi di dewek dini sekeluarga. Keto masih ning awinan, ulian lampahi bapo dukung dini ditangun titi. Dode mahawinan mekejangnya mo berayo disih kapi ning dewek mo lo. Saja caros lo tu nak misi pesan lo. Dua benang mo lo. Nani jani pengideh tiang kapi ning mo. Ulu apa tu apa lo Apan liu anake mami tulung tugas karyone. Mopang presiden ingat nyen masih mo lo. Ya diasten mo tu sehingga nyaman tiang nyamuk tugalang. Sake walau kena tiang ini menyamuk lawanin mo. Luwihan kadi rasa kapinin nyamuk tugalang mo. Patuh mo keto masih ngerasa. Bener. Ben manipuan ada sakit nyamuk berayon ini galagae. Pang benah bani dewek mata. Irago kemo masih nulungin ya. Walas buden anake sing keto mo. Nak uang mulo keto irago saling tulung ngajaknya mau berayo. Saja mo lo. Tunggu diang dewek dinitak bakal metutur-tuturan mo. Sud gae sud karya ada nih. Prabot mekejang megenyi mo lo. Mekejang no moro. Saja Jalan besik nih mo. Hah? Buen tlon nih kadang bakal ngetlonin buka rawasi bapo. Idewek sing lantas nawa. Bantan apa kau ni bakal gae di ngetlon nih jajahitan Nasib asik. pemekas ibako tu dia takoni bako nak bawa je pascat saja tu benawang ragane. Saja Ibako nak sing pelehnya di dewek nyemak gae. Jalan paling belakang kau nak malu kini bapo lah mo. dan malu. Yo, nyamo di jone yo nyamo di jone. Ih, Tu saja. lali kan kain itu. Pendiang kena hidading sap saja kami mo tiang himo lo bela. Ah, ya Dijay nak peragat Kali melalui nak pula yang melalui kan paling pekele ya paling liu dayane. Irago menggarapan aja dado, yo len boy yo melalui belen kan dayane. Saja mo kewalo mo lo. Ya di asten buka keto nyenal gol mo tiangi. Depesanya mo melihat mo. Mo ada ni nyaman tiangi paling kelih paling wayah. Bang presiden yang mo ngopi tuturan ni melah. Nak Dan yang biarkan mo na. nak mulai sin bumi. Ada ne luung, ada ne jelek, ada ne anteng cara ilung aja mo, ada yo ne lengit. Nak mulai sin bumi tak ada ne. Saja mo lo. Yang kita persengalan kasep lah nak ngalih mo lo.
Cara gedebong majemuk. Kalau kayak Ares. Aing mat debong majemuk. Kayak Ares. Suka moglong ben lemuk. Dah jam bisi marang kita percawa kan dikenal memane. Ade mau memang. Ade mau memang. Kan tuang memang kan dia saya. Waduh tuang, dah nak orang mana? Man, bibi. Bi. Betawang kena misi orang moglong ben lemuk di tengah basah kengken cara ngolong apa blog gitu kan. Uli gede orang makan kan betawang kayak gitu. Bomo meme memanto. Leh kamu. Leh, aduh koyong deh. Kengken. Nek pakaian ane angon matata ane kalau nuangon. Man ratu bener paling ngalen bukan umah bukan nek saged nuangon kayang dan. Yen sing liwat ke telon nek sing gak dilus. Hah? Nek ke telon lewat nata bandan telon marelus. Meme. Amat bon itu. Ina mesangi matata. Mesangi apa kan mesangi? Ada. Ini sing ngerti ya kok, kalau sing ngerti. Bodoh tawang. Di Bali sudah ada kearifan lokal. Menyamu Hindu, menyamu Islam, menyamu Kristen, Buddha. Sebelum saja tuh ke ATM itu. Kau support dah keto. Mau kejang tuh agama tuh misi tuh. Salah satunya rago di Hindu. Ada mesangi, matata, tetap gigi yang nanam nih diap nih didor nih tetap. Dan malu. Adi nanam gigi yang tetap. Tuh kone anu hilang 1.000 apa dah itu. Sifat-sifat ane jelek-jelek uli mesangi itu pangkul sudah hilang. Nah, yang di agama Hindu ada mesangi tetap gigi nanam panghilang 1.000 aja uangan. Iya agama Islam ada masih. Ada giginya masih getap kok. Gigi satu nih getap kok. Gigi satu. Kan gigi nanam. Artinya besar giginya getap kok. Gigi satu nih. Tuh, bos. Gigi ngetap gigi satu. Ini mau jalan. Mau sengen len. Sini patung ngadeng malam gitu. Coba kearifan lokal iraga kayak pantawang. Kalau bocang ketelun, pas sebenarnya nih lewat ketelun sih. Mau sang pakaian mesangi cakep. Orang juga ojo gaya kan kengkena irago sih nak makaryo di sana di makaryo. Artinya di makaryo nih pendak mana? Makaryo tuh melungsur Nyurodayu ada ane. Oh Nyurodayu. Gaya nengah masih irago pekaro kini bako. Nah itu kue. Nah kono kini kengken. Yang mau berayo setuju main. Cang masih setuju sebenarnya ada ngopong main memang. Adik itu. Iya nih anak irago ngopan tuh. Iya sing lagu bahasa gemal. Si talor buang bule, buang bungkul. Tadi si irago. Tadi kalau gaya sangu tuh. Repot cang mungkin. Maksud lo yang cang ada praktis dan meli bantan pragat. Dek itu. Di jegunani raga bergotong royong ajaknya mau berayu. Oh gitu. Benar. Coba tinggalin ada meli bahan-bahan jajahitan. Bojor. Oh yang nasi sugih unang, lacur unang sing. Belum sing abon. Sing dadi gitu lo. Yang seragam kain. Benarnya ragu modal nih yo. Kan si benarnya ada dokter. Yang sih itu benarnya. Apa sih ngadang modal jak sung gambyong cara manusia sing sabun kena kene benar. Dek gitu lo. Ini pragat pada karyo gen pedeman nanti. Jadi kene pokoknya ben nutup karyo ben bulantung dino tuh. Bengken. Sajak ragu ngol topengnya. Gigot upeng. Aduh, ngebatang limau sing bisa angka muruk lenjani mancan ben bulan dino kan bisa. Jani topeng lu ada. Barong lu ada. Jani rago muruk malu. Muruk gak topeng. Man dadi penasar cenian. Yang dadi penasar gedean. Itu kengken carane. Tuh tengge mengincangin bisa apa memang tuh. Aku berdua dan nungkas bro. Berdua dan nungkas yang kian orang ke panah gitu bro selamat bro. Ke bangkong aja orang nak ke bangkong bro. Bangkong
Masa bumi ajak ke panggung. Surga ada di telapak kaki ibu. Oh, ya nyak buku. Sing nyak buku. Nah, gue jak kori 5 jang singkat kori. Oh, bak engkean man. Surga yo Halangan bilang ada be mau goreng lah caplok. Bekiti renyah. Kita gerang kayak no piring. Oh, melang nyangkir. Belum lah, Ini bulat adoi bapom liang cang kancik kudu kan bisa meliang. Oh, pembelian Kan oh. saya ngangon basara ramo meliang. Ngangon kini bu. Ada udah kini. Sing tahu anak sutra dah nih. Sutra. Oh, Sutra halus. ayen Bos halus nih, bos langah hampuang angin. Sor nah angin. maksudnya kan engken nih. Kalau ngangon saput mau ditopeng. Sampot nang Nya kalau mau kau encang mau saut nah. oh nana. Kengken. Ais. Ai Tijo soangan yang asram kengken cerau ngomong. Sedangan iwadian lawan semati bukan wong muda. Ya kada kesinggung amat. Apa itu? Singgung amat. Apa amat? Wayah basang. Sing manapun deh. Kayu sang cangeng Kalau ngau gang sang. Tio puntur di posisi sayang. Iya. Dua citut. Apa artinya itu? Sang kayu sang cangeng Tio puntur di posisi sayang. Artinya sang ayu muda manyeng pesuntut maragisi ada. Aja duh. Sing man godho, sing man. Sangsot cengutnya. Nak cara ya man godho marang. Dah kita masalah jen duran. Oh, Duran doh kita oke betul. tuh. Nah. Aja duh. Doran doh. Aja semawul. Bos jo. Duren hijin duran adi pas jo adi. Mon pokok sumpawa aja ada. Aja sumawa duran sumawa. Oke tuh. Nah. Aja sumawa. Doran semawo. Aja bulan. Sambrang. Ih, engken kenanya nah. Aja nak sanu bahasa ngono. Aja kulan tuh maksudnya kadang Ada kulan ketam. aduh. Duran kulan gitu pada masalah. Oke tuh. Nah.
nak mula memang sentimen mula kencang loh. Sentimen kengken tuh. Ajak murut nopeng nadi timpal doble ringgit kencang di. Kengken ne kaman ne ketetak sing peleten kata. Oh nak melek ulian jangkat kaman dah. Ada tampi ke Mara aja. Mara jo engken. Nih bon, kene ini becak sing cocok. Asal bon nungkas pasti nyaplir. Asal bon nyaplir pasti stres benar saya tuh. Ane stres tuh nyet. Nyine stres apa cang? Aduh, Kadung gede kena ni kencang. aduh. Yen sencang ayen ni dini kengken. Mirip nu nyidup tadi jelmo dini. Oh, Ingat ting dona. ulian memang kayen jang. Yen sencang ada memang ini. Mau melingeh memang di rong telu benar nih. Adi, ane ngelingyang tu kengken. Nye ne ngelingyang. Yen suka saja nyai banin ne lawan. Biar Ada kan itu nih. Pokoknya lan. Magdagdagan ka na. Oh gitu. Benar. Sepalan. Nyala jang lawan aku mau. Lemat yang jang al bako guru. Irsing lawan jang cari cengceng kembali. Ayu bojo gede. Desen. Nang suod mo tumiyagan mo. Apa kapiyakin? Pas maro na dari suod mo karya dewek ini suba miyagan. Sang nakatine mo. Nah, pang manis gitu bemunyi marah kamu. Kengken ada dia. Patuh, yang sing mulai masako ngajak lu. Ye. Masako apa nih? Uli gede makan kan pada wajah. Dia capek nama. Dori keramak rumputnya memantek enggak nih. Mo lo, ada sing kena tiang bakal nyekain ragan mo ke? Mengerti? Kalau lo sayang orang jadi bakal. Awak saja. Aja Ingen. Aja ya lengit. Kontrolnya mau menggae yang melali kan gaene. Oh, ngajak orangnya mengae. Ada tas tamu dengan nyenyang lo. Nyenyang ro kamu wah. Jangan bilang biar kamu menang. Ya apa banget kamu yang malu ini besok kan dia. Kan cang harus cang nih nerima sih malu amplop nih cang ambi. Jadi kayaknya nah. Sujati nak kengken kena mo kini. Yen ada hidung nih kalau masake sing perlu orang. Nah, jaga yen bapak lo dini. Dapat aja kesugihannya dini. Maksudnya kengken. Mira bilo-bilo sing ada gunanya dini di pondok. Nah, Mo lo yen apa man yasen yang dini ben? Yen Bapak namanya sangat mapilian aji pengango suba melena. Aji mas-masan suba melena. Masa sayang masih melena. Jangan bos yang ada gunanya dini. Jangan. berat yang ngerti kapan tingkah mo yang ibu begitu Pas kencot pas selesai mau ketuangan tuh nyenak segala pasang penting. maru teko tiang-tiang ketuang apa boleh tiangi mo ni jadi bakal ngali bapo kan apa ya saduang di bapo ale kan ningali Lalang di jadi pasang boyo-boyo jalannya
Yang ngerasa sing mod-mod. Yang sing mod-mod dan aku kuwi dewe. Sing waneh-waneh nuduran wat. Paswe jani dosa yang witi. Ada nih dewek dini demadan di pedukuhan. Wawangkon jagat ada kewidangan atuk. Ide sang para murid jagat suryo kencana. Kue nih dewek kepaku sare. Kau pengenit ya. Tapi jo amongan. Bapak ngoperasido nih denin. Utpetine dekening pajak. Ini madani suryo kencana. Ade angon liang kenok. Suwire parasido jeli dewe. Ngisinin buku pengabdine. Wangun yanyo bakti ring ide Sang Widi. Ngelantur lantas manusia yanyo meragadang ijerik. Bahwa lu ajak dadu pangiyumadan peragat sejeroning upadi kasukertan sejeroning kemunusan. Weh, dikengken, tak kengken ilo nih. Gabe misi petakuan pernah. Lecak sono. Dadi bapak sing dadi petakon nih. Gabe petakuan sudah terjadi kenapa bapak ngebanyakan dia. Yang mau ngerasa bodong musim maju jika dia. Gobo musim masuk cacakan. Nilep yang masih belum pastelek dari jelema. Dijo mirip gaebot yang bidan. Dikinya ini apa dibuat-buat deh. Kakak ini pemetuan. Dodok itu liwat. Ini dibuat-buat deh. Sangkal kena yang kena bapak. Kena keke. Sorong keke di lo santi ada yang bandingin dia. Kena bang. Ini jadi. Kalau nyedo ngelak, kalau jodoh ngelak, kalau lilit ngelak, mengadap ngelak. Jambang bapak nih bersadar dan kamian ini meme bersadar. Weh, nak doket dulu, nak malam nenek pak. Apa malam? Mas video ajak mas Jani len. Len. Kok yo? Dah denek tu ni agon maksud sekali kena. Bane tebukin mo tiang lah kalung buka kini. Besmara dari suatu tata tiang anggo kalung buka jani. Sepanan tiang ngemus kalung tiang imo. Sake walau pemok si denawang mo. Ada ni tiang lah penganggo buka kini. Sing jadi bapa sing meliang tiang penganggo. Sing mai bapa meliang Sing kalung. kena cara lu bang depes kan di bapak mau belanja kan kaya. Ya nadi cawang pintar nabung nyimpen. Oh, boyang lah liupes anggo na Oh, bisa nabung nyimpan yang mas. Ya layak masang mas ya mas. Aduh anak apa mas? Weh. Kemudian mau periri Ditengok melantur Nah, tadi lo. yang mengerti? Tuh sing dingabusan raos adine. Ulian yang munduh ngabeden yang mensekaya. Munduh kanggo teken adine. Uliang tiang munduh hampipes di Nah, sebelah munduh liang tiang. saking silep kena bapak Sing jatuh kena papo mau binan dikengke. Lecak orangnya kedo ben. Man jening. Jutat nih jadi bang lan nggak ada kadini kan. Jangan mengerti. Jangan adong ibu. Adong ibu. Jangan sedati kok gitu. Dia punya dong mati.
sejatine sing aduk kena bapak peminian mau panak teke dewa. Itu aja masih jaro pedakon jening. Dijauh lah dia tiang gae bapak. Rano beno madan lo belong tawa. Di samping belong man tayo. Oh, tapi Ini nawang lo. gede. Bekas. Iya jening nu bakal mau yotan dia enggak. Nah tinggalin. Donen kadirasa tuh amune di Merajan di sana. Bersmaro semut mengain. Uyot lantas jening pengerangan Nirdo. Ya nyone jening Nirdo. Tunggu lo pedinga ha, kengken raos ni bapo. Tiang kadang suka meling masih nuturin mo. Mo sing uku. Boleh kengken betapa meraga tak jening melungsur suwe jani dersang yang widi. Negane nu bakal nutugang karya kedelon nu bakal nutugang yen. Ben ko ngay bandan. Penabien ngai mantan kedelon pak genep wila. Udah kelon karya ada ni segitu bapo. Bener. Kenapa jo gitu? Yen urusan bandan udah dijemak semua kok. Sanyo jemak papan jani prapot tu sepoliu sing ada mumba mengalangin ali. Itu denah kebenou maro ya saja. Jadi buat yang Bapak baca. kelnite nang di Merajan. Sakit ado nyen nyamu teko. Yang kalau mau nyusut prapot malu keduka ada jaki. Kan Itu prapot mau mare jengking ada ni. Mai mengarah amat. Itu siap bakal nyemot. Saya kedua namanya kayak bantuan kok. Main. Asap saranting tas. Wagung. Terus makin. Ah, iring pemburu makin. Mereka tu. Ada. Tapi tu. Ada seranang serendeng perjalanan. Wah, ampun boleh masanak kan alon-alon yang memarki. Panah apa mai? Sampun du. Ampun. Ye, jen. Iki du. Kiru. Jen sing mesti anak panah. Niki anaknya tu. Anaknya dan menagi niki pecucune barang niki. Kengken carane ning ngangun. Iki du. Hah, kengken carane. Wis sidang ngari margi du. Oh, bisa bang ngangun. Wah, yen undok niku dijanten ning man. Arakane doler ru. Ya, Bisa. peniki cara. Kengken carane ngangun. Hah? Ah, tadi mau banding nih. Bukan mana kedis, Apa? tapi tetap Iraga subuh ada di tengah alas. Iring jaga alasnya dah tu. Padat. Ada. Atas mariki. Aduh. Oh, di kamar dia. Kasal ada kedis. Urin benona. Tapi du, Yang ada kedis urin ke panah. Jinten, Oh, sampuna ngakeh mana kedis. Jadi. Mana lestari alam dua ini. kengken carane mau mana? Makena tu. Mau kena kengken. Radu mau mana? Di tiang makena kan mana kena. Panah. Mana iradu ni sarang kena di tiang mana mesti kian. Jangan. Tapi tu. Nani kan du? Oh, apa kedis? Niko dan kedis tu. Apa tuh? Lampu tu. Tuh samping lampu tuh. Wah. Terus. Boleh kalian? Dong niko du. Tapi tu. Dong. Nah, niko du. Nah. Itu mau kebar. Mau kebar begitu. Aduh. Sejepone. Becekan Kalian. Becekan. Alon. Nah, ketitis tu. Bangsa kesekan ke ni tu. Ya. Weh, kena.
Bejak aja gampil lang nya mang sing muro Prabu. Yang sebut-sebut masih mo, sebut dong. Prabu tadi sesetia. Rabot opo masih nenek adi lu melong di jopo. Cek peragat ngelain ulah, mau yang di jok ada lama. Itu manudok adi. Kalau kamu jalan untuk mau ajak cepluk itu dori baru lagi gede. Ya sudah lah deh. Mau lo nang mai malu mau lo. Siapa dah nenek nah? Keda sapa dah nih? Dalam mau lo beburon ya kan? Yang dari temu ide yang sedadi seduduk beburon kene. Keperang buin. Barang lengah adi. Lebang. Oh nyak memanaang liu kan berkembang biak ya. Sehingga hati buka keto mau. Ada lo batu cara nuduk lana kok merako sing. Sekedar sing nih. Anu nih. Kena sapa dah nenek? Di bapak kok orang macam Kalau mau kenal udah kedis nih mau. Oh, man, Yuk, Bener tuh. woi, woi, tuh. Ada anak tekun sayang dia mau. Ada. Mana dua gong kumat-kumatan. Gede Weh. Dak kikit nih. Hah? Kikit nih. yang nage panah. Liang apa sih? Gede sih ah. Gede sih tuh. Gede sih ah. Liang apa sih? Apa? Ada minum sama bapak kayak sama nih. Bapak. Bapak kilunya. Weh. Lo. Ini yang bapak jangan bapak memen cie. Tulisan. Sisi tuh nuangki. Gede sih lagi. Bisa jo. Main gede sih ah. Gede sih. Iya ya. Sehingga gede sih dah apa? Sebut gede sih. Weh. Lir. Apa itu? Lo uliang kedis nake saja mirip nake nih lo. Oh, bebo di pasar, bebo lebang. Weh. Asangkop sebut Yang di yang sini. orang penegak. Weh. Tegak kaki. Nih. Nying kada di long nih. Ini. Nyento bapo. Nih ajo putorong. Ida dua aku. Ija tuaku. Ida aku ya. Wis belum rencana. Jaga ya. Ida aku. Ija tuaku. Raja putorong di. Tegang. Ida dua aku. Boleh kacana. Tangis. Weh. Oyang. Adi meke bedal jemak ini. Sing noleh di Jawa Don. Sang Prabu kita merenges. Bapak. Itu. Ada namanya. Mai. Nih. Niko ni dua. Nih gusti nawane. Gusti beli. Nih maro yang saja. Nena lu. Di patok cuma jak lu na. Tuh. Duaku. Nangkil. Ampura yang duaku. Ini kewedanan puliki. Pianak di dia. Kali panggil sabun Susunan ini. bener. Panak nih po. Pacut duaku. Kali apa bapak mau mana? Ada. Ay, pak lah panak. Dan ya bapak memanahkan dulu. Niki meme ini memanahkan. Mana sih meme ini? Menyen tuh. Nah penyeruan ini jadwal. Menyen meme Iki pianak di dia. Meme yang awal aku. Oh awar aku. Nek kedua nih panak. Iya. Aduh, adi kita mulai nang adi po. Di dia. Mulai nang tuh. Apa nama si Yosan? Perak si. Niko. Langsing si gitu. Maniki. Ini langsung. Rene apa tuh langsung. Main. Pasti sing nyakin aja. Weh. Oyong kalau itu yahin. Aduh, jadi aku campak. Lu cokori dewa
seneng mengoyakan dari piala di tiang. Daga kakek ini udah duaga. Sumber di tiang. Tidak ada. Di tiang. Anu ber. Usan yang saya mau panahan. Gede siangnya ulung jemaah ke nenek ceketer nenek. Ceketer. Dok cokor dewo kok derepe. Ya ngelado duduk yang panah bapak nenek beragna. Boleh nyinggakin dua kum. Mau. Aduh, ani kan ikan dubrak. Nih. Niko paralon niko tuh. Pradi paralon. Para sayu body caro galon. Nepung galon. Nungging jadi Luguro di tiang. Di tiang meyaknyo rek untuk perahin dong diwi. Sampun wedan ulama rek hidup yaji. Mando hidup persido nedon denaratu. Menawi itu ya nasapu nabi piko buat dari puri. Kau neng hidup nedon persido ngerau ke dari rakyat tau ini. Bapak sot meyatnya. Ige. Karyo. Ige. Makin sandang becik. Cokore dewo raung merikiring pondok di dia. Sampun wenten no dia yat-yati dia. Artinya sing mako mai sadar penuh kamu kanyo. Dia sapu dikau ini bu anu menapuyo. Kalau pakai tempe kayak apa jalur rumah ada. Kayen yang ketinggal. Ane suklo atur. Nana bapong ini. Oke nasi mo. Dia mana masih? Irek simpan merayu. Jadi aduh. Ide nasi setuk pasangannya. Tapi jangan entar juga. Ada gerak, misi siap, kanggo misi. Dan Lugro matur sisip di tiang ratu waglung muncul. Ina yang baosen dados puniki tata dados wene napi wenten pikayunan Joko Dewa malih. Patut bisa sekali atur pengabdi. Tidak kenal rasa puniku. Dong udah dados kayang mangkin putran bini puni cening. Ton rau sakit mau boros. Dados ajareh pisan manah di tiang. Duane di tiang uning sapun api kegaduhan putran bini. Ya dan Iwan di tiang itu ya anak sampai anak rauh ya. Lantang tuh Dewa ini maroi pun Dewa ngajak Dewa. Semua si rauh. Ibu nak kangen pesan kapin ragane Dewone. Rasa sing presido ibu pasah kelawan ingi Dewone. Ngapa nih Dewa putra ibu nih simungin? Ning, sedang melau pesan nih. Ibu nak sebut-sebut musudu. Ajak merayunan bareng-bareng aja ibu. Ibu dengan rosak raga. Pasti keluar nih Dewa tekoling tengah walau. Dan keluar janji. Ya. Apa pesan tiang ampun ide nasi di pondok. Nek aduh. Pada tiang di. Dai para kan jadadu rija kayak reng cai gusten cene. Iko ring pedukuhan. Pedukuhan? Ring kade dukun rambut putih. Ulah mana dua bajang-bajang. Apa aturina putran dulu? Rayunan. Apa beda? Rayunan. Pacek John. Beda apa? Besiam. Goreng. Ya. Sate. Ya. Oke. Oh gitu? Ayam mau panang. Mau goreng. Dan Ayam ambil siap mau panggang. Mau goreng. aduh. Isi bakso John orang saya. Sate. Sampun mau panggang. Mau goreng. Mau bakso. Dipuri tenten mangin Iya, ajang-ajang. Ibu. Ya. Ibu nawenten karyo.
titiang sarap beli kadang boleh olong ah. Iya, tadi Kali sampun sampun beli dong. Ratu. Tadi peperagat kan ya nih? Sampun, sampun. Iya. Ini pun beli pikir-pikir nado. Aji atur nonton lunga-lunga no dia mereka anu karya anak. Dia aji paling sersap Bisa ke karya. Oh, sugero titiang matur. Kados kemo mana titiang kami mangkin. Miragi atur ide anak napi malih parakan paling cokone sareng kalih. Kadi wawu matur sampun katuran serayuna katuran soda antuk ipun didukung tanggung titi. Kemon boyongnya titiang sampun api. Duane sekuning titiang ipun didukung tanggung titi. Wosanipun karya mentablinge. Ben kalih lares kekalih yanakipun. Mudatah punika dulureun karya. Yen mana kang tuk titiang nenten yen puniki lungsuran yayah suruh dan katuran tuk ideyana. Nenden malu beli. Jak tuntut atur beli. Rasa beli nawang, rasa beli nepoken. Ide katuran bogo merupakan musuran. Nyen ada bani nyaksian. Atur beli itu. Pasang cara nulung rumah pun. Benar ya abang beli. Lengis jadi abang beli. Udah. Mungkin. Ye namun tu tugas atur farakane ditopok kelawan idolir dingocai nang penuh metakon. Oh, itu masih cai dolir yang di benangan ide dua gong katur rayona apa ada no cai nanam pasia. Kan? Sing ada no cai nang ilian sate. Kan? Kok aja John? Yang jalu apa ada itu? Hijau ada perang. Sate mau goreng, ben mau basah. Siap belebang, ben mau goreng. Sebinaning lungsuran. Peluk cukur dewa kayu neng kadi makin. Ratu Doagong. Yen dados tunas titiang lawo-lawo nung weweke. Cokor dewa nepasing wicara kadi makin. Iratu irin titiang rikiring puri. Parek-parek kadang ngiring ide Doagong puter. Punika aturipun gabung yang kemana atau titiang. Pangton Joko Dewa iwang nampening nepasing mina kadi wicara kadi puniki Ratu Doagong. Manbra? Di sumane tlak-tlak kletekan kelah paman. Dong udah ada sangat pesan paman ngebela padi kawan bapak duka. Wasit! Kaya kepo atau paman nih? Bareng paman cara nabelok. Hah? Sekan atur paman agung. Sekan atur para-parakan lah. Nu paman ngebela. Ini Ratu Doagong. Nabi malih sebinaning lungsuran. Napi mawe nang titiang purun. Matur kadi sapunika. Duane titiang uning ring kewentanan manahipun ni. Duko tanggung didi. Dan sampunipun jaga purun ngaturang bogo mindo kadi lungsurang ring edoyana. Ampun iya kadi lungsurang ngaturangipun. Kadi rasa ring pewayang Joko Dewa maka kali ipun rasa dan sida purun jaga langgiana ring Joko Dewa. Wah! Wah! Tiang Ratu Doagong. Sing daya gelap nang janinya. Dan bino calo tumo tingkah sini. Rasa hangat yang telah kenyaput dan saput telah. Dong cekanin teko. Uleng di tengah cari kamu nyedot getih gelap nang janinya. Patuh itu mencari ngajai duko tangan keti. Sudah. Dino na jani mengedik saksi begitu. Wakil semumat ngelah pengabak cercai. Udah, dingercai. Pemuda sidang anak aku. Ratu Doagong. Ratu keselengegat titiang.
Tuaning mana titiang ku mati ngulati. Mangga jejer Joko Dewa kantun ngawong jagat tuh ini. Iya. Yang campur niki ledang Joko Dewa ring titiang sampun waneh ngangyang titiang parekan. Napi malih biasa ketiang-ketiang iki ring kuwi. Megedi Joko Dewa titiang, megedi. Wah, boleh. Jemak sampah sampah yang lah. Weh, ingat cai. Hah? Yang sing bohong. Sing kawan mukisit, cara kena baku dasar senti batas sini. Yang sing mekisit menjalani sing ada lewat. Kenapa tuh pergi sih? Nah, beli. Bukan, sampah lah. Walau ada pembesar dia kena kode beli. Apa kena cai ni? Titiang Mekah tuli puri jadi sotnya pada ring itu doago. Melangsan beli ngamal ngentoreng jaga tedini. Pangsing pejalan beli peleh, kaden beli benih. Walau pet perade ada jenalo apa-apa di puri. Perasaan itu nah. Ya kan you. Dan nak muji jangan gede. Tidak memamit. Sumpah mirip aku ngerasa menang jamin. Yang kene tingkah ya di potang titi. Sat maka ya memado-mado kapan puri di Suriah terjana. Pembekas. Perjalanan paman. Mati aja di potang titi. Hidupku tanggung titi. Benar. Aku yang kadi punika bangyak titi yang aku salah. Yanu. Tut perjalanan aku ke Kalau tak mau nak jalan. Berjalan. Angin. Puri. Botawa. Karmu palo cice. Tunen ada papakan kasih. Yani cai kena teken karmu palo ni. Yang sing campur hidupku tamu titi. Bangga jadi. Sabida Sangyang Surya kiji ya lakon nek kiji ya lakon ijeneng ngajak ke dado kanti kali jane sing dado idewe kuwo manasep bangka pulon saini Manakan titiang sino malungok gusti makin dumun rauh malungok gusti kadi nadak sare sake mahapidana ring sikian titiang napi waktu tidak mau kesiap cari wakil tekong leboni mai kepedukuhan tanggung titi mirip yang ibi puan sing ada satu bani mau celap mai puan keririan saya ini terbual lisen rumah saya ini kiwalo jani agung teko mai mau kesiap keke belum matah pesu mau keliap jenang saya ini semai awak saya kawin ang wakil teka mai ulo tua ngabo ni madan upon teken saya res saluweran kamu punah mo pala beno mo takon
bangkit saya jadi ada saya ke buku di sini dicampur titik uliannya. Kalian wakil Yakub ane ngemang saya tegak dan disedahkan. Dados kadi sampun iko bawa jano duwene mau sang sikian titiang sakti mau sang riki dengat dan wetan satu pulun yen mati dukuh tangun yen mati titiang iwak nabi malih titiang sampun tuwa titiang nenten aja nih ring padang kewalau sana lungsuran titiang apa iwak titiang belih samonang saya ini patuh agung dosa kurang pati cai apa sek mana si peremada tekan linggih itu anak aku hijau perah cai ngatur orang rayonan suor gentak linggih lungsuran suruh dan pianak cai ini ada bang cai itu anak aku titiang kasengguh ngaturan carikan lungsuran ngaturan lungsuran petang caipan caine siro digumitan ngajangan carikan napi mewasto carikan napi mewasto lungsuran sekananing saneh peragaan napi jo peragaan niko mewasto carikan uleng bahas status nasi carikan payo carikan kukusan yen jadi angge badan pawengan punika ko perayas cito sane mewasto lungsuran punika sane pasil mewasto lungsuran puniki jidian aturan itu sane sutelo dalenan mekerek sami punika sampun momah Reki jo kena iya saya betul tekeni wakil sing adolen wakil teka main mula dua memargian yang lanang titah kita anak aku bangsek bangke yen ku mati punika ngawin nang desah paraku saling karto sampun peragat biasa dia ring penjepana ledang ide nyaput jiwa permanan dia madak jangkan di tiang padang kerja rahayu jaga tebing suyo kerjanya kadian saya ulian saya ngedelang yang mata mirip biako ngerasa hangen teken ukudang saya ini kalau kini dia nyen cari salah tapi biako cari nyeret ketik saya mes-mes bangkit saya ini resolah saya ini sing ada pengerasa teken biako uleng kita ulas wakil ini tak bangga main bangga sih yen sing mo ceret kudu cai mati yen sing di bangku mo cai mati cincin bangku sih aduh udah tipuan Yakub sing saya nyeret anu waduhan gede jelema ukuh tangun titi
wah kukul caine yen nani mirip pramu belo do lebihan ke 5 juta rebut yang ini yen sing wong kumah caine bangun cici jaga apa cuma kayaknya na perangan memocor yang mula tulis kidatnya pedagang umur kesahabatan kau nyan bebet gaya aku baik cuma Nasib mula sial. Kamera ngale gawe pang sukses. Boko kodok ewah masih tepuk. liu nak beli dua kalau saya ada banyak Lungko lo mabuk sing yo duake keras. man Minum keras pemabuk mayas. tagih pes kalah ya Oke, wah epal. Kamera jangan adab siapa bayu melinasi. Adab kamera cie. Diang mang gini col oleh gawe. main boleh mesin nyana aja pakai ke kota jam boleh dekat nyulut ngapain pangengal dekat di pondok main Salwange nyala adilap gelap aja mau kerja madep main len kali mam jalan nih. Siwadon akolah, siwadon akiwan. Yang kening dong. Pula megeling nak keling tuh megeling Jero wajah lu yen nah yang udi dirang di rang raos nih kena Ban tuh bapak dagang sampin tuh. Ane mokoh nasnya lengar kok dia gomrang. Ah, ijo man. Nas lengar mau gomrang. Jero oh tiang senja delen tiang lah watang itu jero aneh Ya dong. tiang hidupku takut titi Oh, dia wadana nih dukungan jero ini panggil. bagus ada bagus tuh yang ada jero ini Ada Beli tak kau nama? bagus tuh. Siapa? oh Siapa? sing tuh ane lando ane tegah dia made karuna dan dia apa made karuna apa man jodoh nenek buntar tuh yang ada Oh, mengapal, Bang? Ntar apa sih? Mengapal. jodoh bedese ane badang di selam tuh Yang kulit tuh. dia memunyi deh Bunyi nih. Adi bangke bisa ngomongin ya. Heran, Bang. Pasti bangke ngabut tip. Cerin aja dulu Bangke ngabut tip. Bapong ide dulu Pangsing jakan di kebes-bes pancicin bangke bapong tanam taulah bapong Udah nanam. Mati orang paling bagus. Yo, orang bagus panggil nanam. jadi bangke merentah Gak mau minum. nah kini san jadi berpindah nih Kincen tuh. olah sin bapong ini iragam jadi manusia apa meragat nakar singlu Sinidang bapong jenah jening Tuhan kungkuman bapong isubonusan tanam menyanah dan lupa karena pincungan malu ini Iki tidak mati. dia pasti lakar mati lah jadi tulungin dia Beli barang ulungin. tanam pakai dia mai Saya. ada sinyal nih Wah, nanti ya. tulungan Sing ada. nah mestinya duluan kini nah jadi beli sing bisa pada tulung kan anak kan nyamuk beraya manian beli mati saya masih kan ada duluan Sing tidak nanam ini. tidak nanam bagian pendidi Oh,
nah. Mai, Baca. mai. Dalam dia loh. Pas keliwat saja beli kulit nih. Dan pakai pengumi si ngentok aja nanam. Tuh ben pok ada. Oh. Mi. Aku di pasarnya di situ. Mereka Cantong. Misi pes deh, cengkeran tanam nih deh. di pesta nih. Oh. Pesta, pes. Pes deh, pes. Mana nih? Kisirak. Kedap. Masuk. Nade, ada kuih. Kamarnya kelas. Limanya pegat, limanya melarang. Bos. Wih, mate. Ini deh Pak, ayo Pak. Ini. Nih orang. Ini boleh kadang ini pas tanam mah. Dini urugen. Oh. Siapa? Kau bertanam. Kan kakek yo. Aliang Mati-matian yo. aliang pinget jenis Leonang nih. Aduh. Nih Pak, pangado sekanan papo lawan omos papo Pengen bonen. Jadi mati urusan tuh. Orangnya isinan pingat, apa isinan Aku pak? ingetin. Kene anak mati pangalo nak ngingetin. Harus di gumuk itu isinya tulisan. Kali matinya. Tulisannya kira-kira tuh pang bener pun? Lukuh tanggon titi. Tulisannya lukuh tanggon titi meninggal dengan selamat. Dijadu nuk meninggal dengan selamat. Atasan ini karena apa aja bakat pabor ada tulisannya. Ada nang apa? Ian sing urusan tanam. Dah lalu, ada man pabor nih. Jangan bangke merintah. Gua makan. Nek awang nek karep mama pingat ya. Paling jangan ya. Oh, di tuh ya. Ini. Oh. Pak ada deh. Iya ada nak liwat. Dan nanti ada di jok. Iya ada nak liwat nih liwat. Kena bener ngingetin. Bahkan ada kena macet. liwat sing kena bareng ngingetin. Nak beliwat sing ngingetin. Saya nggak yang ada nak liwat idang pada macet tuh. Oh gitu. waktu itu pangado Ini kadang man. Lagi tuh video. Suksemo bapo Bapak, apa Ben? Apa be? jening subola Lewet di bangke ini. aulan bapo jening nejani tegarang toleh kelot kangin toleh aduh itu tieng jemak dona Bebel. Bakal ide cieng. Aduh. Awal kenapa? Angan kenapa? Oh, cieng bagi ide cieng kuning kayak gini. Kini aku semat. Ada semat. Ini kamu sahan lagu tuh. Yang cang mendekat semat bekarang cewek-cewek. Adik, itu beli semat beli komang apel sematnya luang gilik-gilik lantang gede. Demen dia cing ada semat gilik lantang. Semat gede-gede. Semat kok expired. nih Awal kan, aduh. gelingan jenenge kaden mau dagang tua
ingin sebet angon sanana nih. Oh, Pak Ide Dieng awan sana. Do jeneng pari cendol laut kang jemaat Jane kali ini. laut kang Ali-ali di ali-ali. Ane ngeraos na si Sekar masih. Oh, ane ngana. Iya kali ini. Warna nyom. Kalian mampis. Kalian mampis. Memikirnya mati mana cek dia nih bebedak bahwa oh Ada nak pipis bang paling kantongnya pedang sing misi. nana kengal-kengal jeneng boleh Sing misi apa? kalim papo jeneng kalim papo angon sana nih po ini pedagang tua ya aduh Ini mendagang tua. Nyenawang. Nak mati ngurin emang hadiah kene sing tawang yang rezeki tetep. oh jadi biar pedagang tua Dagang tua main. naik sana Sanan Ukir. tapi ukir. rada pangmu Pangluung ya. iya nawang mulia lulungnya di bakpo Oh, bangun ide lakar sana namun pedagang sayatnya lain sajo udah deh yang kita cocok nih. aduh Jani mirip ada perubahan sesakit yang saya kenal masih pas Lumayan ya. Main yang sambil udah si jadi main macam harap lo deh boleh lah. susah apa bawa sana teh kapur Des, segar saja. Engkel ya, bukan engkel. Ngomong man, ya pasangan des masih rapot mau kejang kedas. Artinya long ya ditukar. Hening, yo paling dua ke nyilang. Prabot masih subos to. Karawan, alo nyilang. Ne jani pengseng engalan tengah ini. Bagus sangat Dia masih subos to. Oh, nanti boleh lah. Jalan engalan boleh kan. Lo, Mau lu, itu yang dari kene mah. Saridana ke aku, ratu duaku. Napi mawenang pun mau cokori dewa. Ngewentang nang utuh sering karang kepatiha. Medal singi kiratu makin. Nih jani ngeladot medakan kapin pakudan paman. Ini napi ke bosman. Depang nih semua liwat-liwat senten buka keni. Kemudian dari sing ada panjang teka main kepuri suri bencana. Nak kenggen untuk ya paman. Sugero di tiang matur kadi makin. Medaging kadi bawas palungok cokori dewa. Bumanti nenten-wenten banyak takil. Kembali kadi makin. Napi sani mawenan. Aku nih mawenan. Sampun titiangmu seselah ratu aku. Pemekas kewentanan puniki rikau ring pegate pak. Apa ada? Ipun parakan palungok cokori dewa imade karuna memulihkan puniko jatuh.
sami semuyuk panyake mereka rares rauh ring pekubuanipun. Duane ngakuwe pinunas pengidehipun dirika kenten. Yen sing gelah medaka, paman sing matur, ulin menggelo sebaban paman menggabang undok kene. Nyalit manah tiang ring palungok cokori dewa. Napi bawenan kadi punika sina palungok cokor dewa. Brahman dia nungkau ring sikian. Di kene gelas sing pedih segala panjang sing ada mai kepuri. Doyan kendo atur paman. Penuh panggelah. Uli kijaban matan paman kena menggelah narko. Yang kene undoke paman masakone paman. Sama to paman ngemadakan panguwuk. Suri suryo kencana ni kendo kena paman eh. Amatro nenten wenten manah diangkat di punika ulah. Nih jani kang wang kitan pamane nah. Lalakan puri. Matur ngene beli abang. Tenang biang dewa kanti ngamres kene. Di kene di dalam ngamres. Ni mangkin sampun undokan pengapih ini saya. Bang yang jam son puri. Loh, loh, benar matur. Apa atur aku kapene adi kanti kedu ya di. Sugro di tiang matur. Wenten bawa sidayare ring sikian tiang. Mau wenang panjang enten wenten rauh takil kepuri ratu waktu. Mana matur benar. Gengkian mirip punuk nih. Sampun sakit suwe di tiang seselah. Punika ring pegatepan parakan pelung cokorewo imade karuno memulihkan puniki jatuh bolehipun nyambut kebosanan tua. Makin kewentenanipun Ratu Duaku sedang sikat makin kewentenanipun. Napi pinunas banyak sida kesiden. Yenane tiwas presida suge, yenane sukan presida kena penyukan kadi punika niko mawin raris modiosa baktenipun banyak ring kewentenanipun made karuna. Oh, yen jene unduke. Patutnya agung kamu jangan nyela. Tagih sanang tuake. Yen ali atas resto, ne ada di jagat ini. Ini kekerjaan jagat. Yen sepanjanglah. Manuk ne madan. Apa dane? Hijau utawi. Apa dia mat? Patut dia matur kepuri. Tuh iya sih ada matur mendangan ini. Sejapa agung ne kamu. Yen kadi punika bangiang di tiang malih nyelah kewentanipun mati karuna pelunguh cokori dewa. Kalau kene inggih tagih yang benar-benar. Garis sanang tua ketagih dia yen sing bango lautan gengke kena keagungan mati ayo. Yen kadi punika bangiang di tiang kadi makin ngemarti pelunguh cokori dewa. Pakaian dinase ulung. Sing dadi pegawai negeri dinase oyong. Kini dadi nak sugih. Tumen-tumen dadi nak sugih gitu, Bro. Kalau orang kaya sombong wajar. Tetapi kalau orang miskin sombong keterlaluan. Ada ulian sana tua. Cip ini pengalaman cip. Iya nak kalong, iya nak lacur, kengken mau bangkas. Iya nak lacur ke sepidan, mau bangkas menuju gelem len.
krisis. Yang jani lah kau bersugih, len bangkasen, bangkasen, sukses. Ini teman hati yang berarti nak sugih mau bangkas kan berbeda. Len, ye, beliang jo rago, nulis tahu kita. Kok sugih nu dang lagi nu belak ya. Kadrok deh, kadrok. Beli sugih muliani enten makena beli. Udah bapo kemana sana tua. Di bapo matanam saya ada ngabang apa? Beli sugih mati tuh. Somong jadi cuma kesugihan. Jawaleng sap ke di bapo. Mulian bangun ide sanan tua ke di bapo. Awak mungkin mereka kapakane jeglais ke belas kati suke buka jadi si keuangan apa iba apa kan kena yang punyung yang cepo iya sajo kenapa deh kan abang punyung iba apa nih kan mau punyung ya nih di badan dia begenang oh anak mah kuang dan besek apa apa kone nasi lanying sing misi nasi lanying tumpang nasi lanying tumpang ada itu dojin gitu nah bengai tumpang nak bareng main menai dalam di bawah ya tumpang kan saya misi maling pes bolong siap. Mirip ya memunyong nak kami polosin orangnya polosin. Pel, sukses semua pel. Ini tumben yang saya ada ingat nyaman jangan ini diklik-klik beli gule beli apel. Jadi yang main ngabang bapak pujung, bapak pujung. Kang Wang po. Montoknya Kang Wang mau ngaros. Oh, sukses semua. Dojin mandro. Coba jangan mandro sih bisa. Bisa mau mandro. Oh. Kang Wang po, nak sing ado apa nyan po, wah nasi punyung, lak-lak pikang, misi bapo dedeman nang bapo Tunggu ada dari ngawang-ngawang ingat yang ada bunyi mo. Iya, bapu. Iya nih mirip melang bunyi nenek mo lo. Oh, udiang po apa kuangan punyung jange po? Jangan punya di bapo. Bapak. Mana bagi pesan bapak jenis. Ada ini anakku. Nesing jada lendua.
ajak keduluan nulungin angin. Radennya apa saja Nenta kekumpukannya mono. Aduh Bapak. Kemudian tadi lah, apa kalian di atas yang Udah tadi las kampung alai mati. Papung ayah, papung ayah, jenis mati. Ulian papung apa jaya, tapi sunaya. Pawinan papung masih lapus. Nedwake made karuno kanya nulung. Nanda, anak bangke papung. Seperti yang komen. Jadi bapak yang dia mati. Bapak super rumah sana ramantian bapak. Bakal gelantik ini jani mak lo. Makanya pedang ulu penibulu tua. Pejalan papung. Alon-alon. Belah, bapak majalah. Konen kadena seperangkat yang gampang. Kewalannya mulung pejalan papung. Mana belum ada bapak. Mantongos ane melah. Ngemasin mati. Ya sayangnya. Di mati karuna. Ya Itu masih apa? Mati gini kata bapak. Umah papon subotlah, subotlah. Sing ada dongo si jening bakal mesayo. Kijo yo pejalan mati. Bapak mantongos ane melah. Ajak ilnya nade. Cina rezeki yang mulai di kepitu. Ajak pianah papon mati. Kenapa? Anak-anak suar-suar sempat kamu tuh. Mares sumekan yang membeli ya sih bang. Maka kan jakonya. Nah besok kalian bapak nggak malu. Dia ada 10 dia nih. Kuliah nih bapak. Nih ada mana nih bapak kesengsaraan gini. Sing rasa sing uang bayar tiap beli koma. Beli mana karuna. Beli kulit. Belian menadan. Kau mengapal asmara putra. Ada mana lo belong ya? Iya beli. Lo belong tuh. Ada Yang mongkek. Menit nih lo mongkek. Tiang mongkek. Lo mongkek. Nih nih. Ada tiang itu ahli lo santi beli. yang lo luas ada. Lo luas pasangnya Apa dia begini jadi masih. hancur segala meme bapak. Apa dia masih sepupu. Gini. Hijau berlaku dia. Mire belum masih subuh mingat keken rosi bapak. Sing dia beli ya nih remaja nih bapak. Beli ada dulu Ini bapak. bapak mang ide sana. Kuliah sana beli suka jatuh. Tadi kene ngeredek beli emas ini. Sudah. Saya sombong beli. Jak membeli ke tiang kawinin beli. Lah jadi menyamu. Tiang nyok semang pesan lekan beli deh. Beli suka. Beli liang.
kewala pana-pana di bapu sengsara apa guna? Apa guna li dok sugih? Sudah deyuloh rawas lan ke pondok beli sing uangan apa? Dah kata orang tulungan. Cuma beli sebuah ada villa dasar. Tinggal pilih kan. Wih, dicoba. Sajan tuh sajan. Daso bilang. Ya di kamar 236 kan ya. Kamar cinglah bila awak daso kengken nomor 36. Nggak pernah hebat. Legan beli nih dia. Dong semua dia meratin kan dibeli. Dah ramak itu sudah apa aja pagelahan beli nih yang itu pagelahan dulu aja pokoknya. Main aja pagelahan dulu. Main ke pondok beli. Pondok adem. Ada ini pondok beli. Ini jalan kok. Onen membangun, beli onen sempat. Ngejak perangkat ke pekerjaan. Ngejak beli yang tahu, saya mau saya masuk sempat di bawah. Beli made. Sud, lu sempat diambil kau nih, lu negak beli. Kayak dia sempat kena duit beli barang ngerasan sempat. Beli made. Kayang kejani tiang konen presiden bakal ngengsapa. Paunukan batin bapan tiang ni. Dong subulan kas beli. Konen man tiang mayang hutang kapening raramu. Nejani bapo subuh ngalain mati beli. Kini lu pelmapina panggigisan sempat kena duit. Di manusia perjalanan tua dulu. Lega, maurib, pemeragan lakar mati. Kadirasa niat yang peninggalan lu ngeling. Ibahku si lakar muali itu gue. Beli. Di subane ada raos beli ni buka ketu maruk kapenin dia. Mara dadi motu galang padang kena tiang beli made. Beli made. Kemudian lu. Namai malu beli. Yang marah dong beli makan aja beli ke mangapan. Hah? Aduh ordo beli. Orda apa tuh? Lacur nih beli lacur irang beli. Kengken acur kengken. Sana nih karsangin di anak yang Hah? Sanan tua ke lo? Beli nak tinggal masih kedo di bukan. Sanan tuh. Iya kan. Kengken balik jadi kengken sudah kau sampai. Yen ganti ambil sana nih. Apa lah kan kontrol ini? Tuh. Saling nyekel kayak bilang. Ada kalau ngenang sih. Jadi lemak kedah aja makanya. Kengken berdaya pangsing kantor sanang dua ke kebuli. Nah, jinglah ide kengken tuh. Kengken apa nih? Beli Nang buka ajak udah bekejang beli. Nangil men. Nang pedingahang malu munyin tiang beli. Da beli mepanganan sepet tajak mekejang. Seng dadi sek pragatang yang sepet beli. Beli. Kemudian lu. Jani kene san ban medaya nang bangun malu beli. Jani kene sen ban medaya. Apan di dua go ngarsa yang sana dua kedo. Ne jani lah ngadang pasi umaran beli. Hah? Jalan mo Usil umaran. dua benah beli. Ada yang mau bantang saya marah apa? Tuh dia nggak dibeli belum. Sanan tua itu angon batang si Omar beli. Mat-matan saya marah nih. Nyen je presiden negesin. Sanan tua itu tur maning patut tegas sio nih. Do pina ke Jayanti di Pesiwomaran kok lo. Tur menang. Benar. Tur maning pikolih anake Jayanti sejadolen. Tuah sanan tua ke si dekatur. Tur maning
Iya nih muani anak itu presiden negesin canan duake. Tiang misa dia bakal mesomahan. Mejam kepat lawanin aja nak muani. Kini lo di Sumane pindah-pindahin beli bakal trek ingat beli. Ada nawa ngasih saran tuakinya. Man beli sing nawa. Beli si nawa. Oh, beli nih nampi kan bahasa nawa. Beli nawa. Nawa. Sing apa gue tiang sing nepok uno. Mencari keken mana? Tiang ane nawa. Tegas sanan duake tuh. Iya, Apa nih bapu nunen tiang di pengipian bapu. Oh, ilo nawa. Iya, gitu itu udah bangun kesu. Ada gitu. Tuh dia. Jangan ada nak bagus gorena, tadi juangnya sana. Iya usah daya lihat. Jadi bejak gitu. Jangan setuju jangan ada saya marah. Apa? Lihat aja setuju. Jadi panitia rago. Kadang si wong marah rago. Ane nawa jawabannya rago. Ini jadi wasit, jadi jurinya. Jan. Oh, Apa lari juri? Jangan asal ngomong orang sana dua mon raja kalah. Anak sing bakal lo santi sing bakal. Kapan juri? Jurinya Tidak bisa diganggu gugat. ya gitu. Yang begitu lan. Sofia kan jalan. Nah, Beli jadian. Ada apa? Yang peratu ini meninggi. Yang parakan, yang pajak percaya bang negara. Ini dijajah nih. Tuh. Curi kembongnya di negara. Nah, pada aja. Paksa ada makanan sana nih. Asal buat cawa apa aja. Leh. Kade rasa mana aja pilihan. Lihat. Lu santi sing bakal. Awas sanan katur yang ada nak menang. Dan dua kilangan dua santi. Kilangan sama dua. Nah, Gini. Namanya pesuayang baru. Onen mulai. Nyoba. Oh nyoba. Woi, penabugan. Apura niki. Kalau pernah itu saya napi. Wih, liu pemilat masih marah. Pengiring. Bilu siapa baru? Bilu. Beli. Wih, nona sumberan abagan niki pernah itu saya napi. Mai bagus pernah itu saya. Nawakan titiang mau saking bukit seni. Bukit seni. Gumanti patut bisa. Daging kemilat deh. Niki ini kesempatan sekali. Sebetul di sarang kanan. Beli. Ledangan. Wadah kan dipuniki kue tenang ngomong jangan tidak ada apa. Terus beli. Wah ini. Ada di luar pesan enggak? Tidak pinten enggak. Woi. Niki kena sawo mare. Waktu ada biru jelas. Ada potongan jelek ini waktu ini. Dengawak ngeraos. Kengken ger saya mare deh. Pemilatnya jangan ada lain cenik kelih tua bajang. Mara dewek tua aja. Nah aja pasti ngelat mati ini. Aja menang. Bukan kalah. Bukan kalah lo. Nah, jangan kamu duduk. Lawagan. Bapak. Sila harus kesayangan ini. Bapak madan ikan jeruk. Ya kalah boleh asal. Apa kanjeng? Enggak. Kanjer bakal kalah. Wah. Panitia. Nah. Seni. Apa kerja kona? Lijan bungot ya. Nih bungut kan bu? Ada jannya bungot ya. Nih sing bungut nih. Apa? Sujen. Tuh. Bawa kelenci dari jelema. Bu 58 tahun.
bener. Kuwi mang pensiun. Udah bangnya jelema ke dia bina. Adi gitu. Jadi sedang tidak. Oh sedoknya buat lah pabrik bu mati. Senang cahaya paling terakhir. Panitia. Ya, Ya kan. Panitia nyada nih. Mang apel. Apel. DC. Ada. Adi ide tuh. Apel. Ada nih apel. adan tuh ya apel tak ada sajeng nih cek. Lu mau apa mah ada buah-buahan gitu. Bawa makejang pernah dulu katurin pangmaru milu bareng bersama. Asa berkelas sebenarnya pernah dulu rau. Aduh belinya. Dia tuh. Adi kawijen. Milu mah sama marah nih. Inggih. Aduh, Kak Milu. Iya kok. Kak, udah tua saya di balik. Bapak negara ada apa? Juri ini juri. Aratus. Ah. Sarang Diolas sinamia. boleh ajak unyana ya yang ke Makassar sama Pasti. Mau cager. Di tiang ngelungsur udah tiang bosku. Rat. Sarang sinamian Menang lumut menang. Ina yang menang bosku. Nasi di. Wenten sani jagi atur panyumramang di tiang Samatra. Aingeh ratu sarang sinamian. Sani sampun prasida ledang. Ngerawin ini karya si Wamaran titia. Sani mangkin wenten atur titia Samatra. Sani pindah ke Bantan si Wamaran puni ke boy wenten tios puniki wantah sanan tua. Sang sapo sira jemalih bos-bos. Sani presiden negesin sanan tua ke puniki. Semalih ne patok tegas ipuni. Punika sani ke bos Jayanti ring pasi Wamaran. Semalih ni pikolih nyani boyo wenten tios. Sanan tua ke puniki jagi katur. Semalih ni yeni nana ke punika lanang. Tidiang bisa dia pindah ke rapin na ke lanang punika. Besek mansanan tua. Inggih, Pak. Aduh, man rapi ya. Ya makanya yang. Nah, iya. Adi punika kuwin mat-matan saya mare. Tuaning sampun kemana anu dia? Sani bini hajeng ngerawin polo dia. Wantrah saking puni saking suni kancane. Ya malu. Terus Para kan duwe dumun. Apa? Kalau kene tapi ya nawa mah kadang yang mana? Aduh nyuang kadang di tiang ajak sirap tuh. Wah, sing tadi. Udah ada sing. Ono mengal. Yuk, Pak. Sanan tua. Semangan baru bangun. Dua, waning sampun puput. Telu beng semua. Adik itu artinya kok. Tuh dah baca. Ada. Aduh, aduh. Benar betul. Apa sih? Kan, ampun. Pleh tuh. Nih jangan tinggal. Ya. Bunjur. Sing tadi angon mau kipok sirah kok. Sirah angon pengipakan. Raja gelam-gelaman masih pamilu. Arten sanan tuane. Moyong udah bekemplong ke peleng jas pokoknya. Sanan tua. Artene apa sih sanan tua? Artinya tuh artinya. Dadu sanan tua. Lu Sanan tua. Coba keras setruk nyananya. Adi caro laci-laci karat korot gitu ngidah. Nggih, duaning sampun ten mulihan. Makin siosan niki sarangkali jaga ngawinten saya marah. Urusan pemilat Iya, sani urusan. diosan sani makin ngawin sih. Oh, niki Urusan kan dua aku. Dan awak makan yang mana? Salep saja. Alik itu. Lu agung salem. Simon sedurung titian daging laksanaan. Dadosnya titian manut atas bening dukun. Sang sapu sire sana ngemilat niki. Niki panitia. ne dadosnya ngemilat titian puniki niki. No itu
siki nggih. Kak Anjruk. Nggih. Sami dados bantang pawisaw. Kuno Nggih, laksanan Tua. Pak. Nggih, betul. Tapi tegas nih nih Tapi tegasnya lala celilir. Sanan tua. Se artinya sesana. Nan geginan. Tu tujuan. Wa irage. Apa tuh? Koden praka. Semangat. Baru bangun. Juri kuang pembang penasaran nih. Bodoh bagus. Iki selantur nyanyi terus yen kumati pacan Wildan Sayembara durusan tegas Ledangan. sanan Pak. Nggih. Tidiang ngelanggalah. Peraya nyarangi ngemilatin daging pesewa maran duena. Mapi tegas sanang tua. Saking nekeng tuas. Nan nangun jagat mangderahayu. Tuak manah tidiang. Sami kawan punika tegasnya. Yang makanya kalah. Sanan tilah. Iloh jangoyo rumah di pondok. Semangat. Baru bangun. Tetap ayo milu doh. Kakak milu ah. Oh. Udah ngomong bungkatnya nan. Kak besuge nih. Ngomong konen suge nih setrukin. Enggak no. Semangat. Kak milu. Kak sepada dini. Nggih. Kalau tegar-tegarin. Dumadak sida ban peka. Nyawes apa gunahan sanan tua ada. Nggih. Enggak ada begenit nih, begenit. Ada Juri ampun. sanan tua ngakel ngaran sesana. Sesano udah. Tinggal Ci. Kayaknya ada di sini, Bang. Lima deh. Tos supane benah tegas sanan tua itu bilang. Hei, Tua. Sing melah pelaksanaan yang buka kene ya. yen kene wicarane krasa penwakin. Nil sangkan ngekel daya. Onen pragat sepuluh kemung. Nak kengken Lawan tuh, lawan. Hei, saya kan wakil mulai melipatan akan wakil mati ini ngetokin di over mana. Yang dijadi Nang ilingan. Kadi atur titiang sani sampun. Si Reja sani militer saya marah. Dan presiden negesin. Kawan sampun kawan. Mapan punika. Ini benar. Sekali lo nawang cung udah Tuah benar. saja. Ibapet. Ane milatin si Wamarin berdua benar tegas sanan tua. Oh. Aduh. Oh. Bapak. Di Bapak main deket Bapak. Daging konten praga. Tadi ngawang-ngawang ada suara. Ada bunyi. Cara Bapak bunyi nih. di Bapak gue nekai. Tiapa. Ya bu. Sesano gumanti tegas sanan itu. Pangerap daning kali. Murkaning jano wimuku. Wangerebut atukar. Pada wangerebut kawirian. Bumine kali juga nih. Manusia nih kepetangan. Konyang makejang. Pada ngerebut tongos, ngerebut linggih. Tuan uring baratia makul. Lawan baratara wandawu. Siap mekerah mesiat ngajak nyamuk.
Ripungin ayo pak kesaraya. Musuh angon apa sayo pak. Mawinan sesanone manggah. Sangka di sana nendo. Sana nendo medegan jening. Degan sesanone pang manggah. Anggo di dewo. Nyangero pekayun lan wacana. Mapan bumi janini Darmo kinurah kepatutane membadeng jani jening karena nyin kaden jening dane ane dadi nalingsir nyin siro kriana patih murah. Aduh, Ampura Gusti, Ampura Ditya Gusti. Nah bapak sing mugi salah, mapan cai sing nawang, unuk petekan bapak mai. Jadi lautang cening, iring kriana patih murah. Kemu kesuryo kencana. Mami dano siro kriana agung mapan agung dosa kurang patih. Abesik pengide bapo de karuna. Dilo santi pianak bapo mulo jatuh karma ni dewo. Ingetang. Dap-dap kasukertan jaga te di suryo kencana. Dumugi bersida mulai kami asa. Nih, kaleng bapo jenis. Kaleng bapo. Kenapa pengungsi suryo lopo? Suat moto mengelilingi sampo. Sane mapikole menang repas saya marah. Wanda gusi dingsir. Benar. Yen wanda kangkal atau ditiang kantor lo santi kantor baja. Yen wanda ledang wenten jaga tunas ditiang bajeng ring gusti dingsir. Kenapa kali deh tening Kantor sane tunas ditiang terwenten tios gusti. Gusti sampun dingsir niki. Lo sebut tuh bapak. Jak matur munto ke gugup. Nah, jadi. Ampura di tiang Gusti. Nah, Gusti kan sampun lingsir. sampun lingsir bapak keken. Mane karuna kantun truna. Makin banget pinunas di tiang Gusti. Gusti kan sampun lingsir. Sing prakatang bedak tok itu carane matur nak. Benedane Gusti sakit beli-beli matur. Tawa Kang Gusti iapel tan petanggu, imade tan petanggu. Makin dia matur ning Gusti. Bener kan petanggu ni raos saya. Lo santi kantun bajang. Nggih. Made karuna kantun truna. Yen dados di tiang munas ring palungguh Gusti. Gusti kan sampun lingsir. Makin tunas di tiang ring palungguh Gusti. Made karuna kantun truna. Tunas di tiang ring lo santi bajang. Gusti kan sampun lingsir. Luas ojo berkeluduk, nyangka dong. Yen keni tanya keraos cine, sebang di kena pun bapak ngerasa, sing dingah marah. Lo santi mula penjatuh karman cenenge. Kaden kita bapak yang ngeraos marah. Nggih, Gusti kan sampun lingsir. Ben. Bapak tahu bapak ken polingsir, kita ada pengucap-ucap bapak ini. Dijang nganten sarangipun. Benar. Cocok deh, cocok. Hei. Den malu. Malu den. Bapak teka main udiang kaden cai. Sing dia oleh cai. Nak bapak ngerapa menang itu. Kenapa bapak udiang? Kenapa bapak ngantenang? Kenapa bapak ngajak mulai? Bapak ning lampu. Ampun ngajak mulai. Gusti kan sampun lingsir. Ben. Bapak teka main. Mula sing ada len. Kal nyasa kertiang
jagat teh mapan kena waruhara kadi jadi. Sangkani pekarden ye ipateh agung dipuri. Mangkin kayun palung ini sampun api. Jadi gini, Nggih. lautan saya kembali ke sudah kejana. Walesan kengken kematian ye dok buku tangun titi. Yen penyidang cai walesan tu jang tuan. Beli made. Udah beli semanang saya beli. Ada pengenikan Gusti Patih buka gitu. Laksana yang beli. Nih ada sanan tuaken nih. Nih sanang punut beli. Sinah sana nih momo karo dursi lah di jagate. Prasidapan beli ngelepur. Prasidapan beli bakal Dengar tuh. Pangyasa kerten bapak dijaga teh sida paripurna melajalan. Asapun iki Gusti Lingsir. Yang kadi punika pigarsan palung Gusti. Mangga titiang muputang ibu di Padagung pamit pangga bagi titiang. Jagat si mati si Padagung. Jadilah anjang petekannya, kekenya pikolenya, lan keten Nemadak pemargani beli made presiden mati kole. Presiden dijaya rek payudan. Singat rumah bapak malu. Rumah bapak bersada kamai, main jalan.